umthandazo wesabatha bene yesabatha mayibe inhlobo engcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokufika inkumbuzo kaNkulunkulu. Sizohlambela indeni yethu, sizophakama, sizodluliselengeza siphathisiwe amakhosi ongasezweni iziqu zawo besitshela ngalo muzi mntwana benkosi. Amen. Yileyo ndaba esiyisipuma siyifakaze songelosila thina sibe nenhlanhla uNkulunkulu azivakashela ngeziqu zakhe zonke noma esindeni isithumile isitshela ngekhala emphefumulo. Amen. Umuntu uzozisho ukuthi ungubani wabani kuyiphi indawo phansi kweyiphi inkosi umuntu angene elihlelo zemqoka abantwana benkosi analanda impilo abende ngoba sibaningi sithuningi manje wena sesivaleleke nje usokalanda umuntu ndendende umuntu akendele ehlelo zemqoka ezithithi ikhala emphefumulo ahlale phansi abhedela abanye. Amen. Silokho abantwana benkosi kufuneka sikukhumbule ukuthi njengoba sonke basiyana nje abanye indlela baphele uhambe esegula umuntu ukuthi watholanga lokhu ayiphefumulela kanti limthumile ngenxa yokuthi sokulantu ndendende kakhulu asingene ihlokweni bantwana kwezemqoka edide ekhala emphefumula sidedelane. Amen. Bazwa abanye ngapha ababebane ngapha ababebenani so insizwe zobazinye jamangeni lodadewethu bazobane namakhosazana bayikhona nabafundisi nabashumayeli namakhokheli babekhona bantwana benkosi. Amen. Thina sonke masiphansi kwalento nje inqobo masithunyiwe sinemiyalezo esewutsheliwe ngemndeni isitshela ngekhala emphefumulo amakhosi ongasezulwini. Amen. Nkosi osibusisa. Amen. Mayingikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu lo guqile umshumayeli unikwe eHadingi ekubuseni tempele. Amen. Ngomhla ka 23 November kulonyaka odlulile sasila ekhaya nomndeni wakithi sizohlawulela imindeni yethu. Ngomhla ka 23 December ngathi ngikhuluma nomakoti wami engitshela indaba ukuthi imindeni isithe seyihlanjululiwe icela ukuthi silande. Kwakungena ucingo mangilibamba udadewethu usho into efanayo. Ayibonge inkosi. Ngomhla ka 22 kuFebruary emsebenzini siyasebenza nalensizwa yadonsa isibhamu ifuna ukungidubula ngase ngiyayibamba sabuyela ngakimi yasithinteka kancane embanjeni. Ngaba necala lokumshaya waba necala lokuthi kade ngikhokhela isibhamu. Kwafanele ukuthi lingene ngomhla ka 10 kuya kumhla ka 14 lelo sonto sathutha saya la kuzothethwa khona icala lafikela ngathethwa sabuya saphindela ngesonto lomhla ka 25 kulelo sonto. Sithe masikhona kwaba umsombuluko la ngathetha icala kwaba ngolesibili kwathi ngomhla ka 26 ngacabanga ukuthi konakele udadewethu ngaleso sikhathi wenesitebiso emsebenzini umfowethu bamxinile la kaMasho bambamba bamphuca ifoni. Mina nginale nkinga engina ngase ngifonela umshumayeli Majiya. Mshumayeli nginenkinga konakele kithi. Ngase ngimbalela lezi zinto ngithe ngakoqedi wathi hayi mshumayeli imindeni yasekhabo mawakho izonibulala iniqede. Kwayimanxe ebuza ukuthi khona ekhaya kwenzeke kanjani.
ngase ngiyamchazela ukusina kamama ukuthi usine sekusina mina kwasho ukuthi uyangitshela le angitshela yona yafika nakimi yangena egazini yagcwala siyikhuluma leyo nto ngolesithathu ekseni ngo5 ngamvusa umshumayelelele emini langena icala lalensizwa angiqale nje endabeni ukuthi isithema sesibuyile ekhaya lemphefumulo ufika umalumekazi wami kuqala kuyakhulunywa nawe unganaki kufika umalumekazi wami uthi ngibone la kade sikhona uyayichaza indaba uthi kubhalwa amaphepha uchaza indaba yala umalumekazi wami akazafike la ekhaya lemphefumulo uchaza indaba yala ngithi mina hayi malumekazi indaba yasekhaya lemphefumulo leyo imindeni yasekhabo mama kwagida ifuna ukuyogeza ekhaya lemphefumulo yazi ukuthi ngitsheliwe kodwa nginakanga sitheke ngiyedlula ngoba ngiyaphuthuma sithema sesiyikhulumile le ndaba ngomhla ka26 laselingena icala lalensizwa ekuyiyona kade ifuna ukungidubula lithi malithethwa lelicala sinamacala sobabili lathethwa langangene lami ngathi ngiyabuya ngakusasa kuthiwa uyapi wena sengikhohlwe indaba ukuthi mase ngiqedile ukukhuluma nomshumayeli ngase ngifonele ekhaya bomama ngicela ukuthi ningicelele ebantwini basekhaya bomama ngizwile ukuthi ngibonile indaba yasezulwini ngagijimisa indaba emindeni yakithi kuqala ngicela bangicelele intethelelo ngizosondela eduze kuze nabo ngibayise ekhaya lemphefumulo ngathi mangiqeda lapho ngafonela umuntu odayisa imbuzi ngicela ubambe le mali deposit embuzi eziyisithupha engizoya nazo ekhaya lemphefumulo ngihambela indaba ekhaya bomama langena icala emini lathi imali ingena sabuya salala sabuya ngakusasa ngathi mangithi ngiyafika kwathi uyapi wena la ngithi mina hayi ngize phela ngoba ngizothetha icala lakho kwathi wahamba sokubiza kwathi ntambama kwathi hayi icala le ndoda selilahlile icala xoshiwe emsebenzini umsebenzi nje uphelile kwathiwa wena unalo icala eyakhe indaba amaphepha sowadabula siwafaka emgqomeni buyele emsebenzini inkosi ibusise nikuzwile khetha uNyazi lwezulu umshumayeli Ndovela lo kwaDukuza ePhaphamani Temple amen nami ngizokhuluma eyami indaba aye ngizwile eyami ngesikhathi ubaba efikile ezovula umuzi ngangingekho kodwa sasilelile ukuthi sizofika nasi sazofika nabo ngangabe kusakwazi ukufika ngangawubona umuzi kuthe sekuzongena iCovid ngangakathonywa uShembe ukuthi ngihlale la kuthe sengena iCovid ekulaleni kwasekufika ubaba wamangezansi kwasekhaya uhamba ngoMercedes lo oqala okade ehamba ngawo ngesikhathi ehlala esihlalweni ngithi nangu baba ngiphuthume ngeke nathi gibela ngene ngemva uma sifika la ekhaya ngabona kahle sengihleli la sengibuka ukuthi hayi khona impela angene ngemoto ajike lapha ya ayiphendula ibheke esangweni athi yehla ungene la ngehla zavuleka icapha njoba isivuliwe zayivaliwe zavuleka zathi ngangena abanye ke ngiyaye ngizwe bethi kunamabhilidi ashona phezulu kuningi abakubalayo kodwa mina bengena lapha engeneni kwami ngafica kuyinhlabathi ngaphakathi kodwa lemhlabathi kunemgodi phakathi eminingi awukwazi ukuhamba uqonde straight fanele uhambe ugwengcize bofuna ukuhamba mangeni yavaleka iminyango ngemuva kube ngathi khonto ekhanyisayo ngesikhathi ngingena ngibeka unyawo kulomgodi oqala la ekhaya ke izinto zibekwa zinjalo kuvele kuvuka intombazane enhle ifaka ubhodisi nesikhindi esincane ithi woza la ngibaleke ngishone ngale uma ngibaleka ngishona kulowa mgodi uphinde kuqhamuka omunye oshanga isudi ese amantombazana odwa ngikhuluma ngalowa muzi esikuwona ayibonga Nkosi mangiqhubeka uqhamuka omunye uyayivula nje unqunu ahlale phansi athi woza lana buka mhlawumbe uzothi uthi ngithi one ngiqhubeke mangiqhubeka qhamuka omunye uqhamuka lenhlobo vele le njengomshumayeli ibala uqhamuka lebomvu sithi oyelo bone
kuqhamuka lonhlobo kuphela ngabona ngathi shembe ngiyalingwa la ngoba ile nhlobo engithandayo sasiqhubeka ngangiqhubeka ngihamba njalo makholwa ngihamba njalo kodwa njalo uma ngidlula umgodi noma sengizoqhamuka kulo mgodi kuvele kuqhamuka intombazane ngeke ngisho ukuthi inkosi ngokuvele kuqhamuka intombazane esuke ingaqokile kodwa ngahamba ngaze ngofika phezulu kunendawo engathi lapha phezulu istage ngihamba ngaze ngagqumela kuyona ngaphuma mangifika ngithi ngiyomodongweni ngibuke le ndawo engiphuma kuyona ukuthi inhloboni yendawo le kade ngihamba kuyona kodwa mangifika odongweni kuvele kuvuleka umnyango makuvuleka umnyango ngale ubaba umile noMercedes wakhe uma ngiphuma ngisondela ngehla idebhisi ngibeka idebhisi ezincanyana nje ngithi gaga phansi mangehla angimeme athi ho uphumile ngithi baba ngiphumile athi kulungile ngene emotweni asambe ayibonga Nkosi fihlakalo yasezulwini nawo uzombulelwa yona ngelinye ilanga kodwa engubongayo ukuthi ngakunqoba uShembe wayengibekele khona ukuthi angitheste ngaphuma ngale ayibonga Nkosi ngelinye ilanga ngiyayikhaya ngikade sikhona kule ndawo enhle kaNkuluNkulu sengiya ekhaya komalume kaMbambo lapha eGingindlovu uma ngilala ngangizoye kolungiselelwa umfana eshokwe ID uma ngilala kuvele kufika umalume ohambe u2021 bengawona 2020 uthi ye wena usufuna ukongenisa abantu abadala thina singakagezwa awume sikusafanele sigeze nathi sisalindi uthi uyathetha kulaba abathi bajahile abalinde makhola ngoba umalume kumina uhambe kufana nokuthi uhamba manje kodwa ukukhuluma kwakhe ukhomba ukuthi basebaningi abangaphambili abasifanele begezwe kuqala mase kugezwe bona Nkosi busise nekuzwini ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha lo mntwana okhulumayo umfana kaGina ola ethempelini sesenkosi ngaphansi kwendwedwe bantwana benkosi nami ngithi angibonge ngihalalise ukuba la phakathi kwalo muzi ngiyibona ngimukelekile futhi ngifike endaweni efanele ngani ngoba ugogo wami osalubaba usuke wangikhombisa ngaze ngakhuthala ngaze ngacabanga le ndaba yokuthi ngiyise la kodwa kuqala ugogo osalubaba kasekho emhlabeni ufika kimi ngesibonakaliso kusokhalweni phezulu komfula njenganandi uDonga ngimbona phansi uyathetha ugogo uyabhiyoza ugogo phansi mangithi ngifeze ikhanda uthi ugogo salubaba uyangithethisa kakhulu uthi kimi angiphuthume ngisekuye ngiyesa mangifika ngifica abantu baqale onqenqemeni lomfula kanje ulayini wokuqala indoda yokuqala imila phezulu komfula bashaya ulayini baze bawushona phezulu kwentaba engayibonanga ukuthi phelaphi nabo baphelaphi bawulayini uthi ugogo mayengithethisa uqhamukaphi wena ngoba uyababona bonke laba bantu bamela phezulu kwalomfula nje balindele lamanzi lapha phansi ukugezwa wena uqhamukaphi ngithi mina awu gogo ngilesilungwini eThekwini mina ngisebenza khona ngikho la ekhaya eJozini ngilesilungwini eThekwini uthi uqhamukaphi ke ngoba manje bakulindile laba bantu sheshisa ngiqalile ke ngayinaka indaba yokuthi kufanele sizokhuluma indaba ukuthi sithethele abantu abadala bagezwe bangeniswe sebethethelwa amacala njengoba ngila kuthe ke sengishisa impepho sengizovuka ngisela sengibone sibonakalisweni ongathi siyagqoka ekhaya siyumndeni sigqoka siyaswenka ongathi njengabantu abawulobola mawubuka siyayimisela uma sesihamba sesibona osengathi manje sesiqhuba inkomo singena emzini thile omhle lo muzi esingena kuwo siqhuba inkomo lezi inkomo zithe mayigcwala igceke kanje nje bakuhleza abantu kwavele kwavuka inkungu emhlophe inkungu yambatha zonke le inkomo esifike nazo zambatheka lezi inkomo ngase ngishabasheka ke ngangabe nasinga sekugcwelele inkomo kulo muzi esifike kuwona
ngithe mangiphuma ngiyaluza ngibheka ngithi lezi inkomo ngifuna ilahleke ngoba ngiyayibona ukuthi zihlezi kahle futhi semsini omuhle engiwuthandayo ngase ngibona ekugcineni bantwana benkosi sekuvuleka umnyango ngithe mangibheka ke sengixoxa nezinsizwa zase zithi insizwa kule yandlu kukhona ukhapenta oluhlaza phakathi angazi noma ngiqinisile yilapho ke kuthe makugcwele lezi inkomo kulomuzi kanje njengani kwase kuthiwa ngenani lapha endlini phakathi sangena sisonke somndeni sahlala phansi ngithi angibongeke abantwana benkosi ngoba ngiyayibona ukuthi ngifike endaweni efanele amen ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu umluleki usibusiswa akabekwa esentokhawu eBhulwa enkosini yakwaZulu kwaBhaca maNazaretha lapha sizile sumndeni wakabekwa silethe inkomo ukuzohlawulela ukhokho nembuzi ukhokho wethu Siphiva owayehamba ezalisa amakhosikazi engawalobole waphelelisa so sifikile la ngo-2022 December sizilethile imbuzi ezinhlanu safaka salindela kwathula nje kwangenzeka lutho wavela yena ukuthi usenkingeni lapha ekhona uzalile kusuka le kondawane komzimkhulu kuze kuyofika eBhulwa ehambezana nje washiya kanjalo amakhosikazi so waboshwa ke ngaleyo ndlela ngithe mangifika ngesonto eliphelile ngifika nembuzi yafika iyaqhuma la wayesefika naye esefika kumakhoto washo athi hayi emva kweminyaka emingaka ehlele elindile sifika nento encane kanje so namhlanje silethe inkomo nembuzi ezintathu siyacela ke ukuthi uNkulunkulu abakungenise ekhaya lemphefumulo abageze ngeke ngize ngichaze kakhulu okuningi inkosi busisene kuzweni ngiyakhetha inkosi yaseBhlema eNazaretha unyazi lwezulu amen okhulumayo umfana wakamyeni umazwi igama sibonga kamyeni kwa emkwamhlabi yalingana inkosi esiyakhela uzikhali bantwana benkosi ngilapha ngizodlulisa ukubonga okukhulu nokukhulu kaShembe umuzi wasekhaya lemphefumulo amen mina ngomntwana omncane ngasho ukuthi ekhaya ngithandiwe ekhaya ngase ngikhetha ukuba sikwazi ukuthi siwumele lo msebenzi walapha ekhaya lemphefumulo amen into enzekile ke isimanga amaNazaretha uNkulunkulu emuhla seBhlema eNazaretha kuthe ngonyaka ophele ngoNovember ngafika la ekhaya lemphefumulo kwezwa kuthiwa kunikelwa imali esakhiwo abanemali account ngezwe ngishaya uthando ngase ngikhipha nami ngayinikela ngitheme ngiyinikela sengisekhaya ngitheme ngilele kwase kufika ikhehla angikwafika nje amakhehla ayimane la makhehla lawa kodwa lilodwe lezakimi lamanye amathatha eholisa lesiningi esasiqoqa ingubo emhlophe wathula umkhulu lami efika ezakimi wathi mzukulu ngifuna ukukhombisa ukuthi usukwenzana ekhaya lemphefumulo inaye ke imisebenzi oyenza ekhaya lemphefumulo mefika lamakhehla lamanye amathatha hamba nalesizwe lesesiningi afika ayoguqa laphana unyazi lwezulu kuvene inkosi unyazi lwezulu uguqa wakhona lokuguqa lokho abantu abadala bemisa idolo bebeka ingalo babebhunga ngazi kwakubhunga kuphi nakho kunye ngizokubonga uNkulunkulu aShembe kwasipha ke nemndeni yasipha amandla nge3 ngenyanga ephelile besila ekhaya sizothetha amacala sabasipha kamanje safika la ekhaya ngase ngicela mengifika la ekhaya ukuthi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ashangipha amandla nemndeni yakithi ngafunda esikoleni bengenza i-mechanical ne-electrical okuyi-millwright ngase ngicela ukuthi bengipha amandla ukuthi ngikwazi ukuhlanganisa imali ukuthi ngiyozenzela i-trade ngolesithathu nje ngibuye nalo i-trade ithi angizobonga uNkulunkulu aShembe nemndeni yakithi bese ngicela futhi ukuthi ingiphe umsebenzi ngole ngofundile ngoba kuningi okuyimisebenzi esasele kusamele senze ngicela bengiphe umsebenzi ngizokwazi ukuthola amandla sikwazi ukuqhubeka Nkosi buseni kuzwini ekhoti ukhetha unyazi lwezulu nami ngithi cha wakantuli isibongo khona kamaphumulo
ngithi angibikele indaba lena ngoba manje ukuza kwami lapha ekhaya lomphefumulo okuvela abantwana bami abadala akade balahleka. Nginekhumbula nje namhlanje bengithi ngizofika nabo oyedwa wabo. Kwathola ukuthi manje ngambuza ngathi awunazo yini izinto mhlambe ezingaba ukhiye khona na? Ngibuza ngathola ukuthi manje kusho ukuthi izinto ngambuza ukuthi wenza kanjani wathi ube hlupheka ngokuthi lokho eboshwa njalo. Kayise ngithi mina nginenkinga ukuthi manje mhlambe lapho uzothi uyangena wabhalwa yini lapha namhlanje uboshiwe. Wathi yena kusho ukuthi bambhala ngathi mina kunenkinga lokho. Ngathi ngeke ukwazi ukuthi mhlawumbe ungene khona. Umuntu obhaliwe unyazi lwezulu akasitsheli ukuthi angangeni. Umuntu obhaliwe uyangena kodwa manje ngonembeza kufanele acele uNkulunkulu ucela amsule emphefumulo yakhe embhala sekhe. Uyangena umuntu obhaliwe lapha ekhaya. Amen. Amen. Ngiyabonga ke Mshumelo ngitshela lokho bengithi ngizokuzwa into enjengana leyo ngoba ingane yami yalahleka ukudala ithola ukuthi manje bihlupheka kakhulu. Ithi ibonga ngokuba baba leyo ndana ngifuna ukuyibona ekwazi ukuthi isihlanganise nawe sikubone. Ngakho ke bengizochaza into efana naleyo la ekhaya lemphefumulo ukuthi hayi uhamba wabantwana ukuza kwami lana kuvule zonke izinto ekhaya bezukhiye. Amen. Igama lami nguNkeshwa kwaMagubane. Ngisuka eMsinga kwamaJozi. Inkosi engiphansi kwayo. Ngifikile la uqala kwami ukufika sasilethe imbuzi sihamba nomkhulu asebebadala ekhaya nobhuti. Uqala kwami ukufika la angizokulanda kakhulu nje ngizothatha leli iphupho okuthiwa ngolukhuluma la. Ngathi ngilele ngisuka la kwafika umkhulu bathi bangokhokho okhulu bebaningi nabasekhaya engabazi kudlala nezingane ihamba ngonyawo. Babuza bathi zenzelwa kanjani ingane itiye bona bengenzelwe itiye. Base bengivezela la ekhaya. Bathi asoza la ekhaya ngifike sikhulume sisho ukuthi bakhona yilokho kuphela inkosi ithela umusa kwenikuzwini. Amen. Uphilile lokhulumayo wakhumana. Ngithunyiwe amakhosi asezulwini. Ngithunyiwe amakhosi asezulwini angithume kubabheki bekhala emphefumulo. Abashumayeli nobaba abakhipha isimayo phakathi kwaleli khaya. Cela uNkulunkulu enginike isibindi ngisho yonke into engithunyiwe. Amen. Kuthiwa ngicele ababheki begceke ngiqinise kakhulu kubaba okhuba okhipha isimayo lapha ekhiphela abantwana. Kuthiwa ubaba okhuba uyamemeza ethi abantu abazothatha isimayo beze konke namakhosazana. Amakhosazane bese yawanikeza isimayo uqalwe ngawo ethi awahambe eyonikana isimayo. Esuke lapho ehamba amakhosazane ithi sendleleni icabanga ukuthi ngeke ngize ngikhiphe yonke lento le enye ngizobeke yami engizobanika ukuthi lokho kunyo kwethu. Kanti ubaba ukhuba ngesikhathi esho njalo kusuke nganikwa amakhosazana aphiliyo kusuke kunikwa amakhosazana asemoyeni bonke ngesikhathi ebanika kufuneka befike bebanika yonke lento ngoba uthi uNkulunkulu yena usuke ekhipha iziguli zakhe swathi kwiziguli bengakwazi ukumaya. Bese banika izinto ebazokwazi njengoba suke ekhipha izinto ngokuhlukana usukazi ukuthi yonke lento ufuneka abanike. Umuntu ufuneka ethatha into emayisihlukanisiwe sengeyakhe engacabangi yena ukuthi lento sekuzobe yami. Basho zonke igaba eziphansi kwaleli khaya ukuthi makusuke khitsha isimayo kufuneka ukuthi ubaba ukhuba amemeze kathathu umuntu mayemnikeza isimayo ethi sihambise uyopha abantu isimayo ezesho kathathu ngoba le yandlu leya inkulu kakhulu inanekhamela amakhosi wona akhipha ukudla ekunikeze ubaba ukhuba athu anika yena kuyo oyikhiphela yena.
manje ngesikhathi kubambe ngubange kumsindo bengayenzi lento kusuka bengahlali phansi kukhishwa isimayo ngesikhathi kukhishwa isimayo bekumaka benza yonke into nami ngikufisa ukuthi lokhu ngathi ngabe ngoba okwami kuyicala imndeni iyabuya izomangala uNkulunkulu ingasatholanga konke lokho bekade kukhishiwe bese wena okuthathile uthi uNkulunkulu kuphenduka kube ukufa kuwena fuze ukuthi konke osukukhiphile ufike ukhiphe njengoba kunjalo bonke abala ekhaya makukhishwa lonto leyo ufuna ukumnike konke izinto osuke kukhishiwe ungabazikho izinto ozoyigodla kwathiwa bonke nabagcotshwa abangena phakathi kwaleli ekhaya abantu abangena phakathi kwaleli ekhaya bengaqalazi zonke izinto ezila ekhaya akikho ukudla akikho isimayo ukufa uNkulunkulu loyazi mase kungenile esangweni sengowaNkulunkulu ungakuboni wena ukuthi okwala ekhaya khona into ethile umuntu masengenela ekhaya engaqalazi zonke izinto akasebenze dlize ngemndeni yakhe aphume ehambe kwathiwa ngitshela ababheki bala ekhaya ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyonakala cela ukuthi beqaphele kakhulu endabeni yesimayo kuyonakala kakhulu yonke into ekhaya yonke imisebenzi la ekhaya kufanele beyiqaphele ngoba kuyonakala bayacela ukuthi le yandlu leya ingayeki ngathi umuntu mengatholanga bese ethi mina ngihamba ngicela kubabukhuba bese ecela kubabukhuba usenikwe ubabukhuba akasanikwe uNkulunkulu amen lokudla kula ekhaya ubaba kuthiwa wondla imndeni yakhe ngoba usukade inyanga bese qede uyiqala ngazi izinto ezimnandi ngoba umuntu kusuke engakadleki usuke esagula kuyacela ukuthi umuntu engathathi uma inikwe into bese godla yonke lento enikiwe inikeze abantu ekuthiwa banike iphele uyiphumele naleyo ophiwa yona ungayithatheli wena ngoba ukufa ngiyaxolisa ukukhuluma into engaka phambi kwabantu abadala amen sanibonani bantwana bakaThixo abahle okhulumayo la phambi kwenu uNqobile uSinenhlanhla wakaNgcobo ekhaya eseScourt eMtshezi inkosi yami inkosi Mabaso kodwa nginale ekhaya la uThongathi as well angakakhonzi la ekhaya kodwa ngiyabona ngathi sekuyela ngakhona ngenxa yezinto ezenzeke empilweni yami nami engakwazi ukuyichaza kodwa namhlanje ngiyafika ngizohlambuluka indaba iqala ekutheni ngaphupha uMaja wayinkomo angazi kwakuyini enhlizweni yami eyayithi angihambe ngiyomnikelela ebuhleni angitshelwa umuntu lafika izwi angiyazi nendlela ebuhleni uma ngabe ngiya ku Facebook ngiyobheka ama directions ayebuhleni ipost yokuqala ama direction eza ekhaya lokuphila ngingakunaki lokho ngiqhubeke ngiyelanga ngithi ngiyakhona sengiye kwesibili futhi ebuhleni kube khona usisi engihlangana naye endleleni esixoxisana naye ebese ethi masihamba asingane ekhaya lokuphila lokuphefumula ekhaya lokuphefumula ngithi mina ikuphi lapho engichazela ukuthi kwamashu kube ngathi ngiyamuzwa kodwa ngoba ngangihamba nomuntu owayefaka igold tooth ethi hayi sizohamba uma ngabe yena selikhiphile lelo zinyo okuyisimanga okwenzeke izolo benginenkinga enkulu emoyeni wami ngaqala e-internet cafe konke bengiyoyiphotocopy i-internet cafe ngiqale kuyona ibingenawo ink ngoba bengifuna icopy ephuma ukhala wesithombe kodwa into eyayenzile lo yabhudi instead of ukuthi engiyeke ngiphume ungilayele i-internet cafe eseduze ibizwa ebusy khona bengingayazi mangifika kule internet cafe kudlala umculo wala ekhaya wakaShembe angimangale ngoba kahle kahle izolo bengiplan ukuthi ngifuna ukuya ebuhleni kwawukuthi khona into engibambezelayo ngangakwazi ukuya mangabe ke sengimnika ubhuti osebenza khona ogcine sengitshela ukuthi igama lakhe uNhlakanipho ngimnika ke ikhophi ukuthi eyenze kube namazwi awasho kumina ethi inkinga zethu emhlabeni akuzona ezethu ngithi bhuti ukushiso yini lokho ngithi yazi ukuba uyazi ukuthi inhliziyo yami seyibhlungu kanjani bengithi ngebuhleni sengibona isikhathi angeke ngize ngiphumelele ethi uyokwenzana ebuhleni ngimchazela ukuthi hayi bengifuna ukuyonikela ethi uyazi ukuthi wena kumele uqale ekhaya lomphefumulo sekwesithathu
Ngithi hayi bhuti waze wangithusa nangendlela okwenzeka ngayo ngishaya uhlevana. Ebe nesineke ubhuti engichazele yonke into nangemnikelo amashumi wabantwana nangesimo. Okay, ngiyaxolisa. Ebese ke nami ngikwazi ukuthi ngithenge konke lokho okudingakalayo. Even though amasenti bengenawo ngithengisi ngiyavuka namhlanje ekseni ngabona ngo400 ebengingawazi esikhwameni njengoba ade ngiza la ekhaya. Ngizothi ke ngizocela ukuqina idolo ngenze konke engithunywe ukuthi ngikwenze ngihlakaniphe ushembe engipha amandla. Ngiyabonga. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bokuphakama unyazi lwasezulwini. Nami ngiyabonga uNkulunkulu engivusile kade kugula imindeni igulela phezukwami. Kade ngihlale ngiza kulomuzi ngisebenza. Ngase ngixaka ukuthi kudalwa yini ukuthi ngigule. Kanti ugogo uzosha athi cha akuguli thina kodwa kugula bona ethuneni. Futhi babhajiwe ethuneni. Ke ngase ngithumela umfowethu ngoba ngingakwazi ukuhamba azocela isiguqo. Nangempela kumfowethu uyewafika uManqoba bengithembe ukuthi uyena ozophakama la kumazi noma yesaba yini nomgcine engafika ngoba ushiye sisesekhaya. Bafika abantwana abayingcwele bahamba nobaba uGcaba. Ngiyabonga kubo bonke nababheki bomuzi bevumile ngoba bafika ngithi nganoma imoto zazimbili ngoba ngibonanga. uNkulunkulu wasebuhleni bokuphakama uNkulunkulu ngempela ngoba mawubala uLwesine noLwesihlanu namhlanje isabatha bengikhathazwe indaba yomfana umfowa uNdodana ngoba iqale kuye ngoMashi ubaba esemthatha kwesikhumbuzweni sokuzala kobuNazaretha wangabe sakwazi ukuvuka kanti umuntu oshayelayo fanele kadabeka abeseya emaphephethweni la esebenzela khona uNkulunkulu ke uyaweveza umsa wakhe ngokufika kaShembe ubuzwa wathi babuGcaba abahambi bodwa abahamba nonyazi nangempela wakhombisa uNkulunkulu uthena uNkulunkulu ngoba uNdodana wami ukwazile ukuvuka sambekela ihlalo ngophela akasakwazi ukuhlala ehlalelele embhedeni ekamelweni kodwa ukwazile ukuvuka ngamthelela amanzi abanda namanzi ebengekho la elokishini kodwa ngamnikeza ojeka ababili ngathi mawusulile uqedile hawu ngithi mina hamba kohlala lapha ehlalweni ngimthesta ngibona ukuthi ngempela kuzovuma yini ngophela ayikho nje isokwenza hawu wakwazi ukuhlala amaNazaretha esesendleleni engakafiki okhombisa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukufika ngespirit sakhe kuqala esefika yena bese yilungisile indaba yiloko engikubongayo ngoba futhi nemndeni hlale kuzosebenza ngithi izofika esibonakalisweni kimi ingafiki yagcina ifike kuphilile naye ethi khona isalukwazi asibone esiqhamuka lapha ngokulo Nkosi yami ngasalibala kwase kuthi ke noma ngizothi ukhokho ngoba akasitshela ngegama akasitshela kodwa nje ngoba besikwazi ukuthi sibike ukuthi umndeni wakaMavundla wasevuka kuyena uNdodana wami wakhuluma wathi wena ngathi ngikunika izikhwama ukuthi usebenze uphilisa abantu wena awuyivuma ngale ikhwama yimi lengihleli kuwena futhi ngibambelele ngodondolo yikho ungakwazi ukuvuka ngoba udondolo lelijoja la kuwe ukuze nami ngithola amandla ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ukwazile nokuya aye kwishawa izolo noma kusungakaqini kahle kodwa akusafani ngoba bengathi ubosha imsipha angakwazi akhala noma endlini encane akhale Nkosi yamakhosi nala ngilibale khona Nkosi wena ungikhumbule amen ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni igama lami nguThandi wakaXaba ngokuzalwa ngishadeleka kweyama ngizophakamisa ukuthi ngishadeleka kweyama kube sekufika ugogo ephupheni lami wakamkhize wafika ugogo wangijilela izingane wathi angiyichathe
ngathi ngilalele lokho kwathi ngakusasa wafika umuntu wathi angimchathele ingane ngase ngiyamchathela waphinda futhi wangijilela futhi kwaphinda futhi kwaze kwaukuthi ngiyayichatha ingane ngayichatha ngithe ngiyichathile ngaleso sikhathi imbuzi ayisabizwa u3 ngalo ngithi u3 uchatha ingane kwahlangana 100 rand thema kuhlangana 100 rand wafika umuntu wathi hayi nginikeza u100 rand ngikunikeza imbuzi ngathi mina ngo100 rand unginikeza imbuzi wathi yebo hayi ke wase yanginikeza ke imbuzi ke yavele yafika yazala lembuzi yazala abantwana ngilo ngibachatha kuthe kusuka ke kwase kuvele ke kwanqamuka ukuthi ngibachatha abantwana bashoda abantwana bangezi njalo hayi mabengezi njalo kwase kutholakala ukuthi kwafika futhi wathi angiye komnikelela ePhleni ngahamba ngayomnikelela ePhleni ngabuya ke ePhleni futhi waphinda futhi wabuya ngazibona manje sengathi ngikomalume usethi angiyokomgeza ugogo ngaye ngisathe ngithi ngizibile lento hayi kwacaca ukuthi cha ulokhesho njalo ukuthi ngiyiphuphe ngikomalume athi asiyomgeza ngiyomgeza hayi sengitheke manje na hayi angize ke ngizomgeza kodwa kangizomgeza yedwa ngizomgeza kanye nomndeni wakhona kaMkhize ngoba umkhulu waMkhize ngiyabonga ngiyayikhetha inkosi yasePhleni bamaNazaretha umamsome lo wakagumede emophela ngangizela ekhaya sazonikela ngembuzi ezimbili kuthe kulenyanga edlule wasafika isibonaliso esithi sasokhala ngokuthi umamezala wami walotsholwa la kungafanele alotsholwe khona ewe kade ezalelwe ekhaya ngakhala ngacela isibongo makunjalo ngoba kusho ukuthi isibongo asinaso thina sazi ukuthi uMamkhize kanti uMagwala ngacela ukuthi uShembe asiphi isibongo ngoba siyabangwa manje sibango idlozi lakagwala nelakagumede ma ngiphuma la ekhaya sesifika kulenyanga edlule siyafika isibonaliso siyamemeza ebusuku ngizobonga nje uthi umuntu uMakhosini wakagwala waphinda kabili wathi uMakhosini wakagwala kanti besivele sofuna ukuhlukanisela isibongo ukuthi thina ngempela la sishadele khona kukabani kanti noma kagumede noma kagwala ngoba siyabangwa wafika umuntu wasisha isibongo ukuthi uMakhosini wakagwala kusho ukuthi usho umkhulu wakhona mase ngifonela umshumayeli ugwala baba umshumayeli umuntu ufike wathi uMakhosini wakagwala wazwaphinda kabili wathi umshumayeli ubekutshela umkhulu thina umkhulu besimazi ngezibongo zakhe wena ukutshela igama lakhe ngizobonga uNkulunkulu wasePhleni ukuthi isibongo sasisitholile ukuthi thina saba kagwala ngiyacela ke uNkulunkulu wasePhleni wamaNazaretha Nkosi asikhumbule Nkosi busisi ogcina ke lo ngiyakhetha uNyazi lezulu ePhleni igama lami nguNomthandazo ngamncube ngaphansi kwenkosi yaseMaqadini safika ngonyaka odlule la ekhaya sisonke siwumndeni wakaMncube sizonikela ngembuzi ezimbili kumanje maNazaretha ngiyacela uNkulunkulu asephameni angikhumbule sengingedwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akhumbule noma inhliziyo yakhe ayithambise uthi ngesonto edlule maNazaretha ngabona isibonakaliso ebusuku kungathi ngitshela umuntu esibonakalisweni ethi uyazini ukuthi njoba sila ekhaya lemphefumulo ukuthi thina bekudliwa silinda bonke abantu badle uthi abanye beze bephinde kabili thina singakakutholi ukudla uthi abanye ukuthi noma sekuyogezwa uthi thina silinde insipho ezisale kubantu siyixoshe kuma thina sigeza bese sisula ngezigibha zethu ngazama maNazaretha ngakuhlanganisa ngakuletha la ekhaya kwathi ngolesithathu kwafika isibonakaliso ungathi ngisendaweni endala bekule ndawo endala ayinamuzi ayinamuntu kodwa inamathamba amaningi bengifika khona ngisabe ngibe nokusaba maNazaretha ngoba ngibona amathamba odwa ethe suka lamathamba ebevuka asikhathi evuke wonke kanye bevuka ngibe nokusaba sengihlehlele emuva ngo reverse
bengithi ngiyahlehla ngibuka eceleni ngibona inkosi uNyazi lezulu ifake umjiva obomvu nesikhafu esimhlophe. Kungathi lamathambo mina sengibuyele eceleni ungathi lamathambo wonke asevuka abambulayini eza kuNyazi lezulu. Bevuka eza kuNyazi lezulu, uNyazi lezulu wonke wahlanganise wafaka imlenze. Wafaka amathanga wonke avuka aphume eceleni esewumuntu ophelele. Wonke abambulayini evuka seba umuntu osephelele sedlule eceleni. Esesethi umuntu umndeni yakaNcube yonke lesasweni nikeleni Nkosi busisene kuzwini. Inkosi uNyazi lezulu amen. Mina ngusiyamthanda ngubani ngiqhamuka ePietermaritzburg. Phamsisi siyasithanda. Ngusiyamthanda ngubani ngiqhamuka ePietermaritzburg. Ngize la ngizocela intethelelo Inkosi uNyazi lezulu nabakithi abangasekho. Kwathi uma kulesihlanu owandulela ukuvalwa komhlangano kaJanuary mina noma mncane wami sisebuhleni saxabana kwaba uxabana masixabana ngase ngicina ngikhipha amazwi ukuthi okokuqala ngilana nje izono zobaba benu nomkhulu benu ngizosuke ngiphume la ngoba vele ngiyahlukumezeka nethemba ngilisoli ngilokho ngigula into engapheli. Ebusuku sibonakalisweni kwafika ubaba uNyazi lezulu ehamba namakhosazana amabili wafike wathetha washaya iumbrella yakhe phansi. Ngathuka ngathuthumela. Wathi ngimlandela uma ngimlandela ngingena endlini. Kuleyo ndlu leyo kunemigqomo yokudla. Ngathi kwakuyinkobe noma kuyisitambu. Uthi hambe ekhaya lemphefumulo uma ufika uphakela ingane. Wathi uma usuyiphakela uzofike wenza kanje. Wangikhombisa omunye ubhuti oguqile ephakela ingane iparish lasekuseni. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe angiqinisise isibindi angiphe nokuthando lokumthanda okupheleleyo ungathi mangificana ngihlangabezana nobunzima ebese ngicabanga ukuthatha eMnazaretha ngishiye phansi. Ngicela ukuthi angiphilise amen. Nkosi kubusisa ukuguqa kwami. Ngulindela wakachiliza kodwa ngibiza ngompanza ngoba umkhulu uchiliza asekhiphe lutho wampanza. Bengisazosho la ekhaya lemphefumulo kuningi engihlezi ngiphupha ngisho emndenini lapho engihlala khona ngingane ehluphile ngazi nami ukuthi ngihlushiswa yini. Kepha ngiyamthemba ubaba uNyazi ukuthi uzongipha amandla ukuthi ngishintshe ngilo muntu ongiyena engenza umuntu omusha. Amen. Last year bengifunda umatric. Mengifunda umatric nginenkinga yokuthi ngibe nezilwane enkinyeke ebusuku ngakwazi ukulala. Kodwa ngafikelwa izwe elilodwa. Lathi izwe elilodwa wona ukhonza uShembe. Thandaza njalo umulala uthathe ihlabelelo usibe ngaphansi uqoka uMnazaretha uthathe ifoto ulifake phansi kwesiqamelo. Nangempela ngenza njalo ngihlezi ngithandaza lezi lwane mesingibamba ngithi Shembe ngisindise baba ngidedeleke. Kwathi ngelinye ilanga saya kumama ohlolayo ngasekhaya. Mesiya umama ohlolayo ngasekhaya kuhle ngikhuluma iqiniso phambi kwabantu ngcwele. Khona ngizokuthola ukulungiswa. Ngoba ngise lapha ekhaya lemphefumulo nginethemba elikhulu ukuthi ngizolungelwa yiyo yonke into engifisa empilweni yami nomndeni wami lapho khona. Ngiyakhuluma ngomntwana omncane. Lapha last day ngifunda umatric sangimama. Mesiyangimama umama eshinto ezinkulu ezingaka. Esho ukuthi ngasala ngempethe manje kumele ngenzelwe amagobongo ngoba nginenkinga emehlweni ngivele ngikhukhumala amehlo. Ngiye kodokotela bathi odokotela ngidinga ukuhlinzwa. Ngaya kumama wathi umama yabadala labangani yami imoya yabo omkhulu. Kumele ukuthi uwenzelwe amagobongo. Ayugogo wazama uNkulunkulu emkhulu wayizama imali wayithola. Uma ethola ugogo enziwe lamagobongo. Esikoleni ngibone kangcono ngaphasa ngealphabet engangihlezi ngithandaza uNkulunkulu uNyazi. Kodwa kwathi kwenzeka lamagobongo isimanga futhi nami ngixayekile ukuthi into enjani le. Sacanga ngoba ngise lapha ekhaya lemphefumulo ngikhombisa ukuthi into enjani noma ningikhombisa indlela nabamphethe abangasekho bengikhombisa indlela.
ngathi ngilele ground lapho kunamagobongo akhona ngicabanga ukuthi kwasekusuku lesi4 ngoba uhlala insuku esu7 kumagobongo ngalala yabuya lento eyisilwane kodwa ngithenzisha ukuthi ngeke isabuya yabuya yanginkinga athi Shembe kungashiyi baba wafika uShembe eflathele hamba nenkosazana emphosi nansuku ibheke ezantsi mina ngibheke ngaphezulu lento yangidedela ngambona uShembe ngathi Shembe baba Shembe ngasontela ngiyavele yanyamalala into Amen. Kepha uShembe ngoba ngise lapha ekhaya emphefumulo ngiyamthemba umalume wami behleze ngitsha ukuthi abantu ngingabahambi kepha ngise lapha ekhaya emphefumulo ngizokuthola indlela yokuphila ngaphinda futhi ngaphupha imbuzi enebale elimnyama emvilimvili ngathi mina ngiyasithanda ke yazi lembuzi enje nesiphandla sakhona lokho angikwazi ukuthi kuchaza ukuthini Nkosi buseko sazana Amen. Ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu. Bantwana abahle basezulwini. Siyabonga kumveli nqanga unyazo lwezulu kuba asihliselele umfula wesigcawu sokuthetha amacala abazali bethu. Sesiyacela uNkulunkulu uthi ngamunye ngamunye nabangazange baphiwe inhlanhlo ngibulela imfihlakalo yasemathuneni labantwana abakhuluma ngayo kepha uShembe ngokungena kwethu phakathi kwalomuzi ayikhumbule imphefumulo abazali bethu ayibuthe kufeni kwethuna amen Ingaze ngikhohle abantwana abahle basezulwini sifisa ukuthulela umkhandlu kaNkulunkulu okhona ukuthi akwenzeke isiqiniseko ukuthi iphela lenyanga kaJune abantu sebeyile ukocela ukhiye elinda ukuyovula umhlangano wenyanga kaJuly amen umhlangano kaNkulunkulu oba ngoJuly ngomhla ka1 ngomhla ka30 kuJune uzobe sekuvalwa lapha ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi sonke siyakhuphuka kusukela ngomhla ka1 siyakhuphuka siya emhlanganweni kaNkulunkulu wenyanga kaJuly amen uzobe kuvaliwe ke ekhaya emphefumulo abantu bakuqaphele lokho bakufake kumadayari bantu abahle basezulwini ngicela uNkulunkulu afihle umngane bami abese ngiphela khizwi libe linye lokunanela kulento ekhulunywa abantwana babantu esihlabeleni samakhulu amabili neshumi nanye 219 verse lesithathu izwi lezibo shwake we baba mkhulu ma lizwe izwi la boge we baba mkhulu zifuna umphumo Baba mkhulu lezo zibo shwazipho mo eziphumuze ezinkulu manenge geziketeze mela pagewe baba mkhulu ze hlula izula
Baba mkhulu thambisa izwi lawe Baba mkhulu. Bantwana bahle basezulwini, lo mthandazo thinta thina sonke, akekho umuntu walelizwe lengabantu ongathinteki, ngoba okhokho bethu abafunanga ukulalela izwi likaMvelinqange. Wayemisile uNkulunkulu imise emandulo ukuthi amadoda walunga athande umndeni wabo, athande imizi oyisemkhulu, amakhosikazi alunge athanda umendo wawo. Kodwa abancamela ukuthi umendo bawakhe ngemkhuba Sithembu, mhlambe size sevile kwabane noma bayishumi, kodwa bonke makuthiwa kuyalandela ubebakhafula ngamafutha ezilwane. Zonke lezi ngane zabantu zamgana kungenhloso, ingane yaba nothando lamakhubalo. Wazali ngoba umuntu mayeshawe ngekhubalo edlidlitheka eya kulowo muntu omkhafulile, ufika abhenyiswe ibiba acatshwe enziwe yonke into. Ingane eziphuma lapho kuphuma ingane enjani? Njengoba ubona namhlanje abantu noma bebona uNkulunkulu, uyambona umuntu akaphezulu kwezinyangeni nasezangomeni, akaphezulu umuntu ukugula nje, ukugula okushiwo ile ngakho okufana lento eshiwo lo mntwana inkosazana. Kanti umuntu egazini lakhe kugeleza lezi insizwe ezayifakwa ukhokhokazi wasendulo. Lo khokhokazi wasendulo uyayichela lento, ayichamisela ihambe ngomthambi isuke einganeni zakhe, yehle njalo ngezulwane izizofika kumntwana. Umntwana loke njalo loke kancane umntwana uloke umuntu olula, uloke emilwa izinto, kanti into isuka lapha emumva. uShembeke usakhela ikhala emphefumulo bakhonza abahle basezulwini ukuba azoqala sigezelele yansila yokuqala. Mayibonge Nkosi. Abantu abanenhlanhla abake bawuzwe lo mlando ukuthi ukhokho wakhe wayenesithembu, kodwa kwakuyisithembu somuthi. Kuyadingeka ukuthi bathandaze labo bantu bathola amandla, bathumele kuShembe ukuthi Inkosi sicela uyosigezela lezalukwazi zonke lemithi ababedliswa yona, ababegana ukhokho wethu. Ayikhiphe uNkulunkulu emthanjeni yabo ukuze iphume naseyizulwaneni izizophuma nakithi esemhlabeni. Mayibonge Nkosi. Sifike la eNazaretha kuthiwa uMnazaretha uphila ngezwi. Awuye esibhedlela, awuye komajiya ezikodlweni zabo. Kodwa namhlanje amaNazaretha ayabhema, akhotha, ancinde, enza yonke into. Kudalwa yini lokho? Uzoyeka kanjani ngoba nangu phela ukhokho oqala. Nawe uyamfuna uShembe, njengoba nimfuna uShembe nje, njengoba sithi thina unyazi lwezulu liyabutha liqoqa inkumbi ngeinkumbi, ixuku ngexuku, nasethuneni bayamfuna ngoba uNkulunkulu wabo. Inkinga bakwazi ukuzana lezi zinto. Thina esemhlabeni umsebenzi wethu ukuthi sizolungiselela bona. Asisho ukuthi ukuganwa isithembu kubi inhlayisuthi khona uzosina uphatha impempe uphatha 23 ngoba phela sekusho njalo kuthiwa ngeke uze usukume ngoba unenkosikazi oyedwa, ngeke uze umshumayeli ngoba unenkosikazi oyedwa. Yebo kukutshengisa ukuthi amandla endoda akhona mayiba namakhosikazi, kodwa akekubheke phela ukuthi lamadoda angaphambili wona esithi siwafuzila nesithembu kwakuyisithembu sangempela yini noma kwakukhandiwe. Ngoba wonke lamakhosikazi othi uyawajaha azongena yilokufa kwalizalukwazi, ngoba izothi lezalukwazi thina sange sidlule ethuneni, thina salandwa ngamakhubalo lafikela sivimba ithuna lathi singcolile, bathathe lento bayidlulisele komulo kazana. Ngokwesintu kuye kuthiwa umlobokazi mayizongena egcikeni kuthiwa uyinhlese ngoba uzohlala okhukhweni noma emacansini ezalukwazi zayigane lapha ekhaya. Uyimbiza, umlotha, uyizala, uyo yonke into umakoti kuthiwa wenza izinto ezazenziwa izalukwazi, ulandela lento eyenziwa izalukwazi lapha ekhaya ezinhle. Makuthiwa uyimbiza umakoti kuchaza ukuthi yena umakoti mayifikile ezogana uphuzwa umndeni wonke, ngoba yena mayenza into ekhaya akasho ukuthi ngoba ubaba lapha ekhaya akazwani nomfabo omncane ngeke ngimemeze ubhuti ukuthi bhuti dlula uphuza amanzi.
uyambiza khona azi ukuthi la ekhaya ubhuta angeni umlobokazi oganile ngempela usuke ezokwakha umuzi hayi ukuthi uzowuchitha ingakho ukuthiwa umakoti uyimbiza kuphuza yonke umuntu eceke nomubi uyaphuza lapha ekhaya umakoti walapha ekhaya uyizala umakoti walapha ekhaya ngoba yonke into ichithwa kuyena nobubi buchithwa kuyena athatha mboza akathi mayeza ububi abezagijima atshela umyeni wabo ahlohla impi yokuthi umfowabo aqhubeke noxabana nomfowabo ubeka kahle kumfowabo athi awudlulile ubhuti wabingelela baba uzama ukwakha umuzi umakoti ngempela ozokwakha umuzi hayi uthene we udlulile wachiza phela baba wanyonkoloza umuzi wawubuka kabi sesothi lesiwile siwumajiya fanele ngiphuphe kabi ngimbonile umfowethu kanti udlala lesi sigebengu umakoti uzowakha umuzi usuke ezowakha umuzi ulandela izalukwazi ezenza kahle laba abafike bawuchitha umuzi balandela izalukwazi ezenza njani zona ngoba phela lezi zalukwazi ziyayishiya insila yazo insila yobuhle ziyayishiya ingakho ekuseni ngithe mina yini abantu la kuma social media ba defend ukuthi ekhaya lemphefumulo zigqekelana inyanga nezangoma ngoba kusuke kuyinto oyisemkhulu isiphiwo sakhe baphi laba basipha iziphiwo zokuthi siba ama sculptors sigwede ukhuni sakhe ingqoko baphi laba abakwazi ababe okhokho bethu ababekwazi ukuphendula itshe khona itshe la ezweni lakithi ladalo ushembe elalibizwa ukuthiwa yigcaki lelo litshe kuthiwa wakwazi ukulipheka lipheke lithi mase liwuketshezi kuthathwe umgubane yabona umgubane kudwetshwe phansi makuwumkhonto udwetshwe phansi la enhlabathini bese kuthela umgubane uthi mase utheli undlalwe kahle la undlale kahle uphume ube umkhonto nomphume ube igeja lokulima bese uyathelwa lelitshe leli lithele lome bese bekukhuhla lo mgubane ngetshe bakuphuma umkhonto abelungu hayi ukuthi bafika abelungu basifundisa leyo bafika abelungu befuka okhokho bethu bephiwe uNkulunkulu ubuchule basezulwini bekwazi ukukhanda izinto beyifunde ngokwemvelo abavuki ngani abokhokho abanjalo mina ngiyencome khona labantu ekuthiwa omechanic ukuba bothi uqatha kwani njani ulabantu ekuthiwa omechanic mina ngiyamncoma lo muntu ngoba udlula mina engihlala lapha ngilongigcoba oqambu nofezela muhle yena usebenza umsebenzi wangenwa wena umuntu engasho ukuthi wangenwa ithonga elizomnikeza umsebenzi omuhle ukuthi ungcolile kodwa wenza umsebenzi wezandla mayibonga inkosi nazi izandla zakho nje na uJehova kuphezona usebenza ngani ngazo bonke abavula phaya bawulahlwa uyasebenza lo mechanic nami sengaze ngafunda la ukwakha la ngaqala ukufunda lapha sengize ngafunda nami la ngoba ngikhuthela ukuthi ngifuna ukwakha ushembu uyathokoza ukuthi lo muntu ungidumisa ngamalungu omzimba wakhe usebenzisa izandla zakhe nengqondo yakhe kodwa lo hlanganisa oqambu nofezela uNkulunkulu uyamcunula leyo nto ngoba uthatha amafutha ezilwane ubulawa izilwane engafanele enza imkhuba umbuzo ukuthi lezi zalukwazi zona ezahamba ikhohlakele lapha ekhaya insile yazi phele lapha ngoba laba abahamba benza into enhle bayishiya phela into yabo kuthiwa shiya usushiyela ingane abezayo bayofuza ufuzo lwakho lona ke yena uyophela kanjani ngeke azaphela kuphela uyoyichamisela lento ihambe njalo ngokhondolo izifike kimi nakuwe ushembeke usakhela ikhaya emphefumulo azonqamla lo mthambo njalo mayibonga inkosi mayibonga inkosi asikuvumeni thina senyameni ukuthi into esizele eNazaretha hayi kobuka ushembe asizele ukuzokukhuhla kushembe sehle senyuka sikhuhle kusenze size sigcine sesidansa phambi kwaShembe sizele ukuzofuna siyamthatha uShembe sicinga ngaye inkosi sicela uyosicingela emathuneni ungene ngotshani lokho kuthi umsingizane wehle ngawo ngethuna udlule kubaba udlule ngima udlule kugogo udlule umkhulu udlule kukhokho uze uyofuna impande yabantu abenza ukuthi inhlala kahle ingabe khona phakathi komndeni mayibonga inkosi uShembe uyabafuna momthuma uShembe uthi akakucingela uyakucingela uShembe uzobanyula naba kade bekhuluma nasekuseni ade bekhuluma nangesonto edlula ade bekhuluma nayizolo nangonyaka odlula ade bekhuluma bethu uShembe uhamba wasilandela imndeni emathuneni naku uzokulandela uma inhliziyo yakho ijulile ungenawo umngani into eshayayo umngani ngoba umngani wakho uzokutshela ukuthi ungakwenzi ukuthi khona umthandazo othi ngiyeza Nkosi Nkosi mina ngedwa anginaye oh
umphelele awu baba baba beno mama mama babu mila ngiglandele landele babu ivesi lesibili lithi abafowethu nodadewethu bawuzonda umoya wami abafowethu nodadewethu bawuzonda umoya wami ubaba nomama akavumi ukulandele shebe ngoba ngithi ngenza kahle ngiyagida nginemvunulo ngenza yonke into yasina ngiqekebule ngithi kodwa ngiyabuya ukhula lubhokile ekhaya angifuni ukulalela izwi likaShembe ngiyantwaza ngiphikisana noShembe angizenzi ubaba nomama akavumi ukuthi imlandele uShembe uthi mntanami uzomlandela kanjani uShembe ngoba thina sasifuye izilwane thina senza izifungo nenyoka thina sanza izifungo empophomeni angazi amaNazaretha ukuthi asuke ekwenzani empophomeni ngoba ake alukho unyaze empophomeni alukho unyaze empophomeni awuzwe amen uzacile uvunywa abantu abawu3 ngani shawulayini lapha nemNazaretha kaShembe siye komajiya lapha laba ojikejiko sithi ukufaka empophomeni isishembe ayikho into enjalo ufaka empophomeni isishembe uShembe akekho empophomeni ake ngikujwaphunele le ndoda uthi uShembe le ndoda eyaphunyuka emthethweni eyisikhulu esikhulu ezulwini uLucifer yathi mayixoshwa yabaleka ngene empophomeni yangena emadamini yangena ezibeni yangena emahlathini yangena emgedeni yangena kuphi nakuphi inkosi yalapha thina sigijima siyakuyona namhlanje uzwa amaNazaretha athi kuthiwa ngiyoyiqedela empophomeni lento engane obaba bethu hayi kodwa nabo angisafuni manje ukukholwa kakhulu umuntu khona abantu abakhuluma izinto uzubothi ngangena ezulwini khona amadoda ayimemeza athi awuShembe uneyipanela zonke kodwa ngwabona befele ehlathini zaze iphelele lezo yipanela namanje sathi ukuthi uShembe uneyipanela isiphi ke lesipanela ehlula uShembe uthi ungaze uhambe empophomeni manje kodwa uzoya empophomeni mangabe ukhokho wakhe wafenza isifungo nenyoka empophomeni uzothanda ungathanda uzoba mshumani ngesabatha ngesonto uzoya empophomeni ube umshumo omkhokheli ngesonto ngakusasa ugqoka ithelelini uye kuyena hayi uthandaza iShembe lo mama futhi ngithanda ngijabulisa nje mina mayise ekhuluma ulimi ongezakala kuthiwa ubethini athi hayi bekhuluma izilimi ubethini hayi kubalekile lokho ubekhuluma izilimi umuntu ajabulela ukuthi umuntu uvuka umoya ukhuluma odupastolo yini yonke leyo akazi ukuthi uthini lo muntu ajabulele lokho angikhuluma kona mayizohayiza gcina sehayiza yena lo umajiya ukufa ngeke uyeke ukubalekela umuntu wakini afa ekuleso simo esijalo ukuze siphephe asimsebenzise unyazi lwezulu mayibonga inkosi unyazi lwezulu into elizele emhlabeni lifuna uShembe lifuna unyazi lwezulu simthuma into ezisindayo ithi inyanga yezulu umuntu ufika nento inkulu imsinda kodwa uthi ifike bencane kuShembe kusho inyanga yezulu kodwa ifike bencane kuShembe uShembe uvesana ishanga yezulu encane athi inkosi kubusise kushabalala amadimoni kuphele yonke into kuqatha inyoka kokhokho bethu nangu nje umama uyamuzwa nje kade ekhuluma uthi egcineni wena uyakhala ukhaliswa ukuthi lesalukwazi sifike sathi wena ngifuna wena ukukunikeza ikhwama ujabula mayisevela umuntu mayisevuma usuke segive uphila amen ngikhuluma izulu ezisingisa bezwe abantu yabona ukhokho wakho mayesefika kuwena ethi hey wena mina engikunikeza ukuthi nokuthi usuke sechaza ukuthi mntanami iyangehlula lento sengiyazembula umuntu ngeke avume uma esesurrender bathi kwenze njani ugive up umuntu mayesekutshela uphosa ithawula umuntu mayesekutshela ukuthi wenzani usuke sefuna wena umthatheke umse kumsindisi amen mayibonga inkosi
mayesebali amacala ukuthi mina ngenza ukuthi mina ngenza ukuthi mina ngenza umuntu ngenza ukuthi khona wasukuma la wathi ukhokho wakhe wayeyinkosi wayebulala amakhosikazi awasike isitho sangezansi awaphose eweni lapho adliwe amanqe lokhokho useyaveza ukuthi konke lokufa enigqigqela komajiya akukho mina ngiboshele lamakhosikazi nalamakhosikazi angibophile ngawabulalayo khona owafike la Nkosi yami eyiyiwo umshumayeli uthi lo mshumayeli mshumayeli sixoxa naye silele lapha egama uthi mshumayeli lento mina ngifuna ukuyisho lento ngithi mina hayi ungabikeli mina ngiyena ushembe mina hoza la ekhaya kahlanjuluka thatha umbhobho untazuluka embhobheni ngoba ngesikhathi uvumela lo muntu wakini mayibonga Nkosi useyayiveza uNkulunkulu uthi Nkosi mina lo engiqube emthanjeni walengane njoba yenza imkhuba uthi lo mshumayeli nginesifo hayi ngiyaxolisa ke nomshumali umvangeli ngeke ngimusho kodwa kuyena ngifuna ukumusho ngoba wangakini mhlawumbe uthi Shumayeli lento yangidla mina lento engikhuluma ngikhonto oyikhulumile umuntu wesimama nje mangabona uma nehlefezela umzimba angiyazi lento engehlelayo ngithi mina wangayinikelela kodwa le ndoda uthi cha angikaze ngiyinikelele lento kodwa uthe uma ukhuluma ekseni wavezana wakhuluma la ezwini lami ngihleli la ngcono ngoba bebe ngekhona umvangelo bela okutshela hayi ngisasha hayi wafika ngonyaka odlule ngoba ngizosena imagine kahle ukuthi bela kodwa phela abahlala la abavangeli phambi kwethu wayehleli la naye uthi ngesikhathi ukhuluma ugcina usuthi angibusise uthi kwakhulumisa uthi uyamuzwa lo mfanyana imina lo ngisuke ngishubisa igazi ngoba mina ngangihamba mina ngiwisa imizi yamadoda ngiphamisa izikhakha zemizi yamadoda uthi ngiboshiwe mntanami ngiboshwe phezulu kwakhe angazi ubuso umvangeli uthi uzokwenza njani uthi ngigijima nifuna izinto abantu abami ningakasilungiseli uthi ngiyabonga ngoba usula ekhaya lemphefumulo basoba ngakufaka ehlazweni usumfundisi uthi kukhuluma ubusisa nje nakukhuluma ikhehla la kubo thina sithi uyabusisa imkhuba enziwa ushembe kulomuzi eveza amaqiniso simsolelani pho ushembe hayi la ekhaya lemphefumulo ukukhulunywa ngabantu babhula izangoma lezi ingani siyaphuma thina samanazaretha ngamasonto umuntu azayohlala emzini womuntu ahlale mhlawumbe udadabo kaMajiya osezele ingane ezo5 waxoshwa nasemendeni wabuya aqoma lapha bese kuthuna abantu abadala usothi noma ekhwehlela athi Makhosi lithi uthini uMakhosi useyokhwankabala umuntu okhwankabala akasasho yena manje uthi naku udlala abantu kodwa makukhulunywa ekhaya lemphefumulo athi umuntu kukhulunywa kuyahlolwa ekhaya lemphefumulo la ekhaya lemphefumulo sitshela abantu ukuthi cha uthi uNkulunkulu ayezukusiza lezi thixo esilandelayo lezi sithandayo lezi zomahlola noma bhula noma nobantu abadala ngeno akekho umuntu ongahambi nethonga la kubo mayibonga Nkosi ithi uthingo lenkosazana entabeni endala inhlangazo endala uthi hey ngabezwa abantu bekhoshwa ukuthi bahamba nabakubo nami ngihamba nabantu bakithi abadala uthi nami ngihamba nabo uthi ke mawuzonda mina uzombiza kanjani ushembe uzoyeka mina esekuwena uzonda mina ngumzukulwane wakhe wathi mawuzonda ingane yakashembe uthi uzotholana ngophela uzoyabala uzobiza inyanga yezulu ubiza ubaba uzobiza inkosi ilanga ubiza ubaba uzobiza umqalo endlela ubiza umkhulu wami kodwa wena uyangizonda uthi uzotholana noma bakithi ingani nawe uhamba nabakini akekho umuntu ngaphansi komthunzi welanga ohamba yedwa yazi mhlazane kwenzeka lento ohlezi uyisho ukuthi mina hayi ndabantu abafile mina yikho indaba edlozi mhlazane wathi wena uhamba wedwa bacunuka uyoshawa imoto iyophaphalaza imoto ikushaye uwedwa phakathi kwabantu akekho umuntu ongahambi nabantu bakubo kodwa ushembe ulale ngalela unesolokhozi ngoba mhlawumbe kwesisikhathi bathi bakuphaqaza akugwemise ngoba uNazaretha aphebeza lokho ekhuza athi awumiyekeni umntwana usezozwa ngoba yanibona kuqala ushembe akekho umuntu ongahambi nomuntu wakubo inkinga sazi ukuthi sihamba nohlobo njani lo muntu akekho ongenabo abantu bakubo abadala wahlezi kuthiwa abantu abadala kushiwo ngani uhamba nezingane ngoba phela kukhona abantu abahamba nenqwaba ezingane yazi abantu abahamba nenqwaba ezingane ushembe usitshelile sokuthiphisa uyabona umoya okwazana athi eganile ahambe edlala nabafana abancane agcine sewela kubafana abancane ahambe enza imidlalo
obaba abadala ade sihamba nabo thina ey'timeleni bakagwe ingane babizwa kuthiwa obaba amakhomiki amadoda amadala ngaphezu kwami kuthiwa amakhomiki akhuluma izinto obonayo ukuthi lo muntu akanayo ingqondo umuntu omdala lo umbathwe izingane ezingazange zenzelwe amasiko ezingazange yikhuliswe kodwa kuthiwani mangase kuthiwa kubantu uhamba nabantu abadala akekho umuntu ongahambi nomoya wakubo athi omunye kuthiwa nginemoya akekho umuntu ongenawo umoya nami nginawo umoya wakithi nowakomalume uhamba nami uyangiphahla inkinga engafunakala ushemba khuluma ukuthi abamusa ukungena kuwena egazini lakho abakuphahle amen njengethonga bahambe nawe akuphebezele abakwazi ukuzenzela babikela umveli nqanga wathi inkosi yethu lengane nasi sithi bona basibona kuqala isitha basibona ngayizolo sizokushanga kusasa bese bebikela umveli nqanga ukuthi inkosi sicela uvike nangumntwana wethu ezowelela ushemba lulingane yakhe namandla amen bese uthi uvikelwe idlozi cha ushemba ufikayo bona badumisa umveli nqanga baya kuNkulunkulu bakubikele la mawusuka la uthi lo makoti wasuka phezulu kaG lento entuzuma wagibela iwash wathi mayibheka waqhamuka imoto amalapha phambi kwakhe wagibela wahamba mase bela bejika beza la ngasesinema uthi basebethi laba yewona bamthuka bathi yewona ukuthi siyajika la befuna ungena ngasesinema bathi uyapha ebusuku nje wathi wapasa nathi bathi wabheka isikhathi 12:30 wasebusuku phakathi namabili uthi kusenjalo imoto beyijikisa wathi niyaphi bathi siyangala wena uyaphi wena uthi base befuna ukumnukubeza uthi babejika beqonda ngasesinema lapha esibhedlela ephuli uthi bathi mabejika nje bethi uthi bavele bajika kabi kanti amaphoyisa aqhama ngemuva bona imoto ejika kabuhlungu aseyilandela imoto bathi babemisa imoto amaphoyisa abakaka baphuma babaleka labafana abuza amaphoyisa uyaphi wena ngalesikhathi wathi hayi ngiyemsebenzini ngalesikhathi wasibona isikhathi sini 12 manje athi mina iwashlambe lithi 9 futhi manje ngabheka ngaphandle kukhanya kanti unyezi bathi bamthatha bamuyisele mayiselele kufika isalukwazi sakubo sithi hey wemntanami bowudayiswa wena isalukwazi sasikhohlakele ngase ngigijima mina ngaye enkosini uthingo lenkosazana ngathi inkosi ingane ethi yekufeni inkosi sicela uphuthuma uthi inkosi uthingo lenkosazana lithe ngizothumela amaphoyisa amen uthi iwoko lamaphoyisa athingo uthi mina mntanami ngayoguqa enkosini uthingo lenkosazana mayibonga inkosi imndeni yethu yona eguqa kushembe izoya kanjani ke kushembe eyenza isifungo ehlele empophomeni ngoba phela mayisefile uyakhona lapha kulo mnomzana enza isifungo naye empophomeni abanye benza izifungo baze bathi ngisho ingane zami zokusebenzela mnomzana bambize ngomnomzana kusukela inyoko ukuthi umnomzana kanti umuntu onjani ngoba phela umnomzana umuntu othenjiwe ezweni owenza kahle ezweni kodwa kusukela isilwane uthi umnomzana ushembe bantwana benkosi enkulu akithi ebuhleni bamaNazaretha uzohlenga imphefumulo abazali bethu inhliziyo zethu ayiphelele mayibonga inkosi ungafani nomuntu ovakashile lapha ekhaya bakhona abaye bavakashe lapha ekhaya asibanaki vele ubotha usho ukuthi akuthandiwe lokho kuphela kuphiwe nje impilo ukuthi kuphile nje lokhu manje kodwa akuthandiwe imndeni sengathi wonke umuntu angalwela ukuthi ngicela ningithande khona umthandazo othi sifuneleni abathunyiweyo uwola abaningi ngicela ungasiqedeli wena nawe ufuniwe wena ezizukulwaneni zakini uzawafuna base bethi okhokho bakho inkosi nange lo mntwana besho mina nawe uyena lo nkosi ebesicela ukuthi usinisele nazakhule abemdala sifuna ukubambelela kuwe sidondolozele ngayo size kuwe inkosi sizoyibeka kuwe emthetheleni bathume wena ukuthi ubathwalise lo mthwalo uzoyibeka kushembe mayibonga inkosi lo dadewethu kade ekhuluma la kuyinhlanhla dadewethu ungabisakhala selivelile isalukwazi sithi wena bengifuna ukuthi ungenzele ungiphathele ikhwama usuzwile nje musu kubanga umsindo ungabisakhala umthandazo wakho umunye uthi uthanga nomthoba ukhokhokazi noma ukhokho uthe ubani ukhokho lo othe ukhokhokazi uthi wena ngithe wena imina lo ngihleli kuwe
nezikhwama ubani usisijeni sekufanele uhlanganise ingane zakho sisijeni nomfowenu ngeke ngambona la ngezansi umhlanganisa amasenta nithola amandla nithi inkosi nawe siyacela asisho ukuthi izikhwama zakho siyayinyanya kodwa sithi vuma ushemba kwethula izikhwama mayibonga inkosi njalo umthandazo wenu njalo vuma ushemba kwethula izikhwama amen uzogcina evumile ngoba akekho ongafuni ukuthula imithwalo iyasinda ukuthi lemithwalo awukwazi ukuyilahla ekufeni ithi inyanga yezulu uma wenza into la yenze kakhulu ngoba ngale uzenza ungasathandi nabo bayithwala izikhwama sebeyithwala basathandi manje bazoyithula kubala izikhwama ngoba ngeke bayifakolwa emfuleni umfulo kaShembe ngeke bayigqibe enhlabathini inhlabathi kaMveli Nqanga izothi uyangcolisa kodwa bangayibeka enganeni yabo ngoba ingane yabo uNkulunkulu akwazi ukubaphikisa bantwana bahle basezulwini angithethi kodwa sifana amandla amen akathuni umuntu oyisidenga nawe uyithuma ingane oyibona ukuthi igqilazekile ayiphelele ufuna lo uthanda iqina uthi hayi nangu lo ngeke ilahle imali yami nathi ke asiqineni sifasa ukhalo lethu mayibonga inkosi bantwana bahle basezulwini kulawo bantwana babantu abaqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo balithatha lolu daba badlulisele emndenini uma umndeni ukuzwa lokukhuluma uba nawo amandla nazi inkomo uShemba ayibalulile esincenga ngayo uNkulunkulu ukuthi akasize ngaphambi kwalezo inkomo fanele siqonde ukuthi uShembe akafune imbuzi akafune imali akafune inkomo uShembe ufuna inhliziyo zenu zihlangane zibe imbumba abese kwazi ukukhipha abantu bakini abenze bakhumisana umloza bathelelana amanzi bapheka bakuphela ukubona ngeziqu zamehlo uShembe ufuna inhliziyo zenu ukuthi laba bantu abageze babe hisophi abageza ingozi namanxeba nomngoma nomnyanga nobuqili nenkohliso namanga nobuxoki nokuxabanisa ithixo lezi ezibavimba ukuthi bangadlule ethuneni ethuneni ayidluli into enjalo ungathi ethuneni engadluli umuntu ohamba ekhwehlela uma ungakwazi lo ngolunye usuku yokubona mhlazana wafika ethuneni ugula uhamba nje nomkhuhlane akwazi ukudlula ingakho abantu basendulo besalandela inkolo yesintu uMveli Nqanga besamlalela kwakuthi umuntu ohamba ekhwehlela kwakuthatha impahla isidumo kuthiwa engakagqitshwa enhlabathini asimshashazela uthatha impahla kuthiwa nozibanibani noma sibanibani uhamba ugula wena uyiko lamathongo siyakushashazela manje siyakukhipha lokugula kwakho kuwisa imbuzi thatha inyongo nomsana kuhlanjulule ihlahla lakhe kuhlanjulule umzimba wakhe andubaqitshwe mayibonga inkosi amen mabe mbambile ukuthi kwakuyisangoma noma kuwumthakathi babethatha impahla bamshashazele bamgeze ngoba bathi awuyiko lamathongo ngeke ungene kolamathongo ezulwini lomndeni mayibonga inkosi ezulwini lomndeni la kuhlala khona unyazi amen ukuthole esontweni unyazi esontweni soke selidumisa amen njengamanje salidumisa hayi uzothola khona ulithola ekhaya usuka nalo ekhaya kini unyazi lwezulu mayibonga inkosi bantwana bahle basezulwini uma amandla ekhona kuyatuseka ukuthi sithole ibhuzazana zesintu siqale siguduze ungabe ivila lokuhlala phansi ukuthi deqe bese kuthi ngolwesihlanu uthi ngakusasa siye ekhaya emphefumulo bese ubamba imbuzi lezi zesilungu cha sisho ukuthi ayisebenzi kodwa kuyancomeka phela ukuthi kube zesintu ngani na unyazi lwezulu alizenzi lutho imbuzi zesintu leyifuya kuzalana izizukulwane ngezizukulwane khona kuzokhaveka amacala alezi izizukulwane eziwulibo phezulu kwegazi lakho amen lezi zesilungu uNkulunkulu uyayithatha enze ngazo imicimbi noma ahlabela abantwana abasebenzayo noma anikeze laba abayimfa banga abafuna ukwenza imicimbi yabo kodwa lezi zesizulu akayidayisi mayizala phambi kwaNkulunkulu kuhle ngoba mayizalana phambi kwaNkulunkulu kuzalana izibusiso kuncipha amacala ngoba vele wena mhlambe uyisigaba esikude kaba amacala asuka kude abanzi mayizalana phambi kwaNkulunkulu kuthethwa amacala inganawe ekhaya ukusho ukuthi uyasibona lesi siphuzikazi inzalo yase yonke lezi zizukulwane lezi kuyatuseka ke kube iphuzazana kodwa phela kushiwo imbuzi encane lokhu sesixhumana lokho kuhamba kutabuzele cha kushiwo imbuzi ongakwazi ukuyibamba wenzele ingane isiphandla noma imbeleko
eseyiqinile izona ke ifunakalayo umshumayeli uNdlovu elathi uyafona uthi mshumayeli ngiphambi kwababa la uthi ubaba ngikutshela ukuthi uyacela ukuthi ungicelela abantwana bakhe ukuthi mabenikela ngeimbuzi lapha ekhaya emphefumulo abanganikeli ngeimbuzi ezincane kakhulu okusanuka ubisi ngoba amacala yasinda uvezana kufike kufe la yakhuluma ke inkosazana la uthi yakhethisa kwathiwa kwavela izimbuzi ezintathu hayi inkomo ezintathu okunye kwakuncane okunye kuphakathi nendawo wayesethi umkhulu wakhe ikuphi okukhetha la wakhetha ubwata mntanami sinamacala asinda thatha le eseyigcwele hayi lo uzofa singakafiki kushemba kuyacelwa ukuthi ingafikwa nezimbuzi ezincane amen eyokuqala inkomo ezulwini phela imbuzi babiza ngenkomo inkomo yokuqala eyokumthuma ushembe bakwethu uyathunywa into ayizela ushembe ukuthi simthume abezwa abantu abezwa nkosi yami thuma umajiya uzokufakela uzokuthatha kubizele ekhoneni lakhe lapha akuchatha kudunusisa kwenze yonke into ushembe ngeke aze akwenze yonke lento ushembe uzokhuluma ngezwi uzothi ushembe namenywa nonke kufeni bavuka ukhokho bakho bangene balandela ushembe ngezwi amen angidlali ngiqinisile ukuthi ushembe ukhuluma ngezwi amen umajiya kanalo izwi uzokunikeza izabo umajiya ushembe uyathunywa lapha ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi ingani khona abantu abathuma ushembe la ekhaya emphefumulo ngokusebenza kuphela benganikelanga lutho bengenawo amandla uyabona seyavuka umuntu athi hawu umshumayeli ngibone abantu abayizinkumba abangangehlwele ziye eKhenani wathi unyazi nabo abantu bakithi sebalandile abantu sebaba mavile yazi ukuthi le nto soyenza kuJulayi ushembe uzocela isivumo sebandla abantu kusho abantu abawuthi bathi amen ajapha ushembe bodwa bagula laba bantu kulungileke asikwenzeni kuthina ke makucela thina ungavumi kodwa phela masiphambi kwaShembe asitshengise ukuphila uShembe mayevuma icela isivumo sebandla siqazula jabula uNkulunkulu abothi into ayikhuluma iyezwakala mayibonga inkosi okhokho bethu bahlala ezangomeni nasenyangeni bahlala 7 years lokuthiwa vumani bosiyavuma baphuma sebe ingakho usibona kuze kuthiwa ukhwishiza ngathi yini uthi ukhwishiza ngathi isangoma bayatrainwa la baze babhasha babafishane bebangaka bethi befuna ishashona khona zothi noma esegadla kwazi ukugadla noma imize u3 ngakashaya u5 uyafunda uyatrainwa la baphila futhi kodwa nathi isivumo sebandla sisivuma ngoba sivumela bona phela bakwethu akaze balivuma izwi likaShembe amen kunesihlabelelo esithi laphuma laze lashona namuhla wenko singinga ingawenzanga okulungileyo kimi nakini khona okhokhe laphuma bazala laze lashona baze bafa bengakwenzanga okulungile phambi kwaMdali phela into ababenza nje babeloko beqopha induku zawo bathi angigadle 5 izolo sibanibani asho phesha komfula ukahle ba athi ngwisimuzwa kaSibanibani nokaSibanibani aqopha athi inkunzi kusukela impahla enhle eyandisa impahla zesibayeni ukuthi umnomzane kwandi inkomo inkunzi umsebenzi wayo ukuthi andise inkomo basukela ingulube bathi inkunzi athi awu inkunzi ufaka Sibanibani khala lapha nalapha waze washona elewegadla nekuthiwa umphasobho Sibanibani umnomzane kanjani umuntu indoda umfoka Sibanibani uyindoda ngani ngoba bulala abantu laphuma laze lashona engakwenzanga wazala waze wafa ungakwenzanga okulungileyo nanamuhla ukwenza kanjani manje usekwenza phezukwethu phezu kwami nakuwe nawe unganisenza umsebenzi wakhe makuyisala kwazi sasumthakathi nawe usumthakathi ngoba umbathe kuwe egazini lakho
ushembe uzosilekelela abantwana bahle basezweni uzoqeda leyo nsile njalo mayibonge Nkosi siyaxolisa ngoba uyohamba ubuye uyofica kukhulunywa lento la ekhaya emphefumulo akukho kunye ohle songena egodini hlezi soze sigqitshwe inhlabathi sikhulu kukhulunywa lento akukho kunye abasilandelayo mabebambile umthetho onyazi ukuthi lo muzo wani phela ushembe imizi mayakhile uyakha ibe izikhungo zento ethize emhlabeni kunesikhungo sokudlala ibhola egroundini kune hall lokudlala umdanso kune ukuthi nokuthi ushembe nalapha ekhaya nalapha eNazaretha unezikhungo zakhe lana umfula lo okugeza ushemba ubeke ezweni lasemaqadini mayibonge Nkosi akukho kunye ozokwenza umisele lokho nje uthi niyokhuluma ngani nokhuluma ngenhlabathi nokhuluma ngathi kulungile ethempeleni lakithi nelakini kungakhulunywa akulona icala akumiselwe lokho la kumisela ukuthi kuzokhulunywa ngabantu abangasakwazi ukuyikhulumela kukhunjulwa izono zabo namacala abo babikwe uNkulunkulu bachaye kuvezwa amahlazo namanyala abo ukuze leli nyala ushemba ligeze into mawuyigqumile phela izogezwa kanjani phela izoloku ibe ayiququ nje ivele obala uzwakale ngephunga nje uthi awu khona into emboziwe lapha uthi ushemba ivezwa obala ukuze ushembe ayifake ihose pipe asezulwini ayigeze mayibonge Nkosi ayiwasho njalo umfoka mchunu uthi kwaqhamuka amanzi lapha phezulu edilika phezulu uthi kwangathi kuqhuma ulwandle uthi la athi amanzi mayishaka okhokho bakhe okhokho babo uthi babe emnyama ngathi bashisela ngale bathini i-cutting yini lokho yini i-cutting torch lo uthi mawushisa kube emnyama amabhodo uthi ini blow torch uthi abantu bakubo babesha kanjalo abanye kuyingoqa amehla wasekho uthi namanzi ayeqhamuka ekhala emphefumulo uthi ayithi mayengena emzimbeni okhokho kuvuleka imbobo kuphuma impethu uphuma ubovu uphume yonke into kube ixexaxatha kuyongena emanzini uthi bese igcwala inyama aphenduke umuntu ongemne ngebala ongemne umyilabo okuthiwa umnyama uthi umuntu ongemne ngebala uthi maye njalo acwebezele abe umhla acwebezele makuyilona okhanyayo ngathi ungamle lo mpofu uthi waye bampofu engazuthi ilabo abantu nesibaba bazayo sithi bahle bobani wathi umlungu muhle wakwenza kuthiwa white is beautiful kuthiwa black is beautiful umuntu onsundu uyabukeka muhle angithi kuyakushiya ukuthi indoni yamanzi makuyintombi akaze kushiya ukuthi umlungu indoni yamanzi kusho ukuthi thina siyabukeka intombi zakithi zinhle omama bethu mayibonge Nkosi uthi babephenduka babe bahle kanjalo begezwa umqali wendlela lapho uthi wayemphezulu umqali wendlela nabakini mhlazana inhliziyo yavuma kuyoba njalo amen imbuzi yokuqala siyamthuma ushembe siyakuthuma sicela usingenele emathuneni uguduze Nkosi amakhono onke ethuna lakithi ubabuthe shembe bathwala umhlana kobanzi ubanethi la ekhala emphefumulo ubathula ithixo ezinkosi ubenze lokho kuthandwa nguwe baphenduke babe ngabantu mayibonge Nkosi baye kuba zilwane eyesibili Nkosi ehamba bethakatha kodwa baqala bethi bayalapha bayizangoma izinyanga bagcine sebengabakhunkulu bangababathakathi sicela ubathulele umthwalo ubageze bahlambulule shembe baphele ngaphesheya kwethuna emndenini wakithi nanganeno kwethuna mayibonge Nkosi eyesithathu abantwana Nkosi ababulawa ngoba kufuna ukwenziwa intelezi kwenziwa imkhumiso ezimbuzi nezinkomo amadoda enganqeni ucuphumulo kwazana kuphuphumisa isu kuthathwe leyo mahlule ukwenziwa umkhumiso ezinkomo umbona unomzane kuthiwa mfosi abantu banesithunzi inkomo zakho bheke zigcwele izifenya kanti umuntu uthwele ngeingane akhona amadoda njalo ayasabeka awagcini ngokuba ngokwenza umkhumiso ezinkomo agcine naye seshwalaza ngayo ingane la ekhaya kuthi hayi uma sibani bani lobuya izale enye ingane imkhuba enziwa okhokho bethu bebahle bebukeka kanti bafihle amahlazo ngemumva esithathe abantwana uthi Nkosi sicela ubaphehle ubadale kabusha ubenza abantu mayibonge Nkosi eyesini yabo labo bantwana babelethiswe ngokusemthethweni ushembe uqala abelethise labo kuqala ababhubhiswa ngesikhathi samakhosi bebulawa benziwa intelezi zamabutho qala belethise bona nalezo zalwazi lezo ezabulawa zaqejula izisu ziseyomolokazana ushemba ayithunge ayibusele eswini ingane zibelethiswe kusemthethweni kanti uba kubelethise le yakho ojakuthi yobelethiswe ungazi ukuthi umsuka ukuthi uphuphumele ingane kusuka aphi intando kaNkuluNkulu nichitheke ingane akuyona kodwa ukhondolo
bathi mhlaba ngibone abanjani abazalayo thina singazali asiyikhahlele lena bayikhahlele ingane yakhe ihleli kumolokazana wakini lezi zazinto zikhulile phela zamaqhegu zizalikwazi zithatha inqumo angithi nathi mase sikhulile sithatha inqumo sithathele ngisho uNkulunkulu isinqumo uthi awuyaganga baba siphikisa uNkulunkulu ingane sesinomqondo orastile sesikhulile sibadala shembu uyabheda yini la yenzelana kuphikisa uNkulunkulu wathi lapha ekhena lapha ngaphakathi uthi uyazi angikaze ngikhiphe ngisho isenti kwakhiwa lendlu kodwa lendlu yami hayi uWillis Mchunu no Senzo Mchunu bawufakaza ukuthi imndeni siqoqile sayifaka la mayibonga Nkosi amen utshela abantu abayihula kaze bafike la uWillis Mchunu no baba no Sihlozekala batshelwa uthalali kodwa lutho esihlani imbuzi eyokuthi inkosi yamakhosi sicelela laba bahamba emhlabeni emndenini bonile babulala abafowabo ngoba befuna ukungena emakhosikazi abo babulala abanakabo befuna ukuhlala bodwa esithenjini babanga inkomo babanga amasimba babanga amalobolo babanga ikhwama babanga yonke izithixo zasemhlabeni baze babulalana sicela Nkosi bakhumisana umlotha bathethelelana bagezane Nkosi babuyele ngancane mayibonga Nkosi lezi ezinye zingavezwa yibo-ke uma bethande uNkulunkulu abaveze khona nje omunye kade eveza ethi abakubo bathi usibanibani ngeke ngezwe kuseni mntanami siyele ekhaya emphefumulo usiqhubela inkomo imbuzi uyothi bonke abahamba beyongqingile abesifazana abesilisa siyacela ukuthi igezwe lento ngoba into le eyafika nomubi ezweni kanjani na amabutho endulo abantu abamagwala into ehlezi ikhona umuntu oyigwala umbona ukuthi abayixoka ahamba ehleba igwala ke lelo ayekhona amagwala njalo athi amabutho mayese esephumula kade eyiwinile impi kade egcatshwa ngamafutha ezilwane amafutha amahasha amafutha ezimpisi izilwane ezimpe nendluzula bathi mase behlele phansi bese kushisa igazi bese besukela laba abamagwala basikaza emkhono ahalize phepha babaphendula babenza amakhosikazi empini bashisela igazi afeke lo muntu afe kade enziwa unkosikazi uzoba idlozi enjani mayibuye enganeni zakhe afike ejele vele uyigwala hlatshwe ngempama lapha ejele baphenduka bamenza intombi bambize ngophebi afele ejele uzovuka beyidlozi enjani mhlambe akwazi mhlambe abe nesibindi agcine ejika naye khona nje bathi ukuphakama ejele bazana phakame ephakamela ukuthi nawe ufuna ukuhlala kahle akwazi isibosha bese bemdedela abese naye yaphatha abesenza ngendluzula ke yena enza abanye abafana ngendluzula afe enjalo uzoba lo ngqingili lokuyena okuthiwa indoda phezulu kwabantu besifana kwabanye abafana afe nalo ngcola mayebuya ekhaya ehlala enganeni yakho noma eyami izoba njani lo ngane pho ushembe simsolelana mayesakhela ikhala emphefumulo uthi omunye yini ushemba ngakhuluma ekhala emphefumulo ebuhleli ushemba uNkulunkulu mangase kukhulumena singabhubha sonke ngoba siyanyanya ingakho ethula njengayikhulumeni abanenhlanhla uyafika kubona akhulume ngabo kanti ngolunye usuku wathi sisekhenani wathi kuzokhuluma mina uma banika inkonzo abakhuluma umsebenzi engawenzayo babe kuphi mina ngilanda amabutho kunqaba kaHawani babe kuphi mina ngilanda amabutho encomo ngwalethe ikhala emphefumulo wathi ngibanika inkonzo abakhuluma ngayo sababongela abafundisi abawu2 abakhulumayo umqadi nolo omtshela umfundisi umlungwane watshela ngo2021 wathi sohlangana nawe ekhala emphefumulo umfundisi umlungwane hayi wezwa bandla ikhehla ayiselifike ngithi ka4 lapha ekhaya umlungwane mayibonga Nkosi uselungiselela nje uthazolanda ithongo lakubo lekhaya mayibonga Nkosi lezi ezinye imbuzi ke kokukhamba bona imndeni khona imndeni khona abantu besimama bahamba bona imendo yabo bengonondindo bayaxoshwa emndenini abangeni kuyafunakala bacelele basholezele ushemba hamba bacelele ushemba uyakwazi ukungena imizi ngemizi afika aguqe uNkulunkulu acelele umuntu wakini ngoba ethunywa wena osemhlabeni ngizocelela uNozibanibani wona umendo wabo abantwana emhlabeni bayakhala bathi umthetheleni wangenwa uLucifer bamthethelela abantu bakini phela bakwazi ukunqaba sekufika uNkulunkulu amen abuye umakoti bakhona ko umakoti abahamba bona imendo yabo uzoloko nithuka umakoti uthi uyandinda umakoti kanazi zalikwazi izona umendo wazi enduni lo zithi umthwala kazethulwe umntanami mina ngihleli phezulu kwakho uzowuphatha kanjani umendo ngoba mina ngahluleka uphatha
ekhaya lemphefumulo ushembe uyabathethela amacala njalo mayibonga Nkosi. Bayacelwa kabantu laba abaqala ukuzonikela ekhaya lemphefumulo uma sebeqala ngaphambi ukuthi abantu baqale ukuzonikela ekhaya lemphefumulo siyacela ushembe abaphe indlebe ezwayo. Abantu ngaphambi ukuthi baqale ukunikela ekhaya lemphefumulo bayijube abathatha isinqumo uqala enhlizweni zabo ukuthi uma sesimthumile ushembe zathi akasilandele imndeni azoyigeza sesizohlukana notshwala uma imndeni sikhululiwe isiye ekhaya. Amen. Hayi bengazi amen uzosho abantu abawu15. Abakulungiselele kusemanje utshwala emzini walamadoda ngoba kuzobe sekufika abantu basezulwini amaNazaretha. Phela iNazaretha ligaya utshwala emzini walo. Awu abe yabona ukhubazekile hayi ngiyawubona. UyiNazaretha libugaya utshwala emzini walo. Hey ngayibangela isicwacwa manje. Hey. Laba bagaya utshwala omaje bagaya utshwala bakaba amaNazaretha. Basalingise ukuba amaNazaretha. UMnazaretha akawugaya utshwala emzini kayise. Uzoyeka kanjani ukugaya utshwala umkhulu wakho wayenza isifungo nenyoka uhlatshwe inkomo la ekhaya badla abantu badaka utshwala kuze kwaze kwaqanja igama kathi utakadunuse. Uzoyeka kanjani ukhokho wakho mangamenze njalo? Uzokwenza kanjani? Uzobiye kanjani ukugaya utshwala? Uyabona ukuthi kuyafuneka ukuthi uthuma ushembe akulandele abantu bokuqala abenza leyo mkhuba ukuze bagezwe khona uzothi utshwala mawubiyeka kuvume enhlabathini mayibonga Nkosi. Amen. Ungamane nje uthi ngoba sewubhabhathisa usuyabiyeka utshwala usuyihlalisa uthi usuphuma ebhenqolo so uyeka ukugaya usuyegwa bazokubulala abantu bakini. Ngoba wena akabathuli iThixo akageza abantu bakini. Ushembe khala emphefumulo yabathuli iThixo uyabageza abantu mayibonga Nkosi. Abantu bayanxuswa futhi uma sebeqalile ukunikelela imndeni la ekhaya lemphefumulo abathi hamba bapheze manje ukujaha ukuthi bazokwenza imisebenzi bazoyenzela bani imisebenzi uzwile lo mntwana athi khuluma la uthi lo mntwana mangabe nimzwe kahle uthi lo mntwana bathi hawo wena usuzogijima manje yokwenzela izingane imicimbi thina sahamba kudala sikaze senzele imicimbi. Abantu bakhala inyembezi mabefika laba busene hayi manje isikhathi sesifikile isiphi isikhathi sesifikile hayi ubaba useshonile kufanele manje siyamkhuphula isikhathi sesishayile laba bafe impinza sendulo isikhathi sabo sashaya sadlula kwaze kwaphela iminyaka amakhulu eyinkulungwane eyigidi bengenzelwa ngalutho. Labo gogo ababebeletha izingane bajahwa babulawa amabutho abafaka inhlenhla abaqephula abakhipha ingane eziswini abashaya bedindilizile badliwa ilezi zilwane khona izilwane evuza amathe la kuthiwa yini impisi naloko kunye kuphi namankentshane baseyiswini zamankentshane kwamanje abakaza bona bakhushulwe. Wena usukhala uthi ukhokho kwazi fanele simenzele isidwaba benzelwa nini isidwaba bona benzelwa wena uyaphika mawusuka la uthi ufika isikhathi uthi girigidi uthi uyangena ethweni ufika ithuna ligcwele uzubuze kubona mawushaya ulayini uyohola imali eqolo uthi kwenze njani phambili hlokoza koyiphambili kuthi wena usukuphetha wena uthi abothi kuvimbile la ngaphambili uthi mina ngangumfundisi mina kaShembe mina pastor plan uthi uyangena nomuntu ezulwini la sikhona uyangena ngoba kaShembe uyaphi na le khumula la nto yasezulwini le bakukhumulise. Hawu inqobe ngaka ubaba bethu abahambile abasabuyi ngani bazositshela ukuthi indlela ihambe kanjani. Mina ngeminyaka yenkosi uThingo nenkosazana ngeze ubaba yedwa ekuthiwa wabonakala ezulwini enamaphiko umfundisi uMadlala. Amen. Abantu abadala nje bake bayizwa leyo nto yaduma impela nje ebuhleni. Esekhona uMadlala kwathi ubonakale efaka amaphiko engilosi enkulu. Hayi angiphindanga ngezwe abanye ukuthi abahambile babuya. Hayi angiphindanga. Yini ithu phela indlela ekhaya idlule ethuneni. Indlela yakaShembe idlula kwabakini ngaphambi uthi ekhaya. Ubhale ngisho eBhayibhelini kufundiwe ekuseni. Wathi uyakuthi lapha insuku zakho seyiphelile uthi uyakoyihlo awuyi kaShembe awuyi kaJesu. uShembe umthola endlini angasendla kwenu uma indla kweni ihlambulukile. Kodwa mayihlala amabululu noxamu nofezela namafindo nezibopho namagqubu namazondo uyangena uShembe kulo msamo wakini. Phela uShembe ungcwele. Unyazi lwezulu kwenza kwenzeke.
mawumthuma ngenhliziyo ephelele uzokwenza lokho. Bantwana bahle basezulwini bayacelwa kabantu ukuthi uma sebeqalile ukuthetha ukuza lapha ekhaya emphefumulo bethi banikelela imindeni yabo abayimisela ukuthi ayikho imicimbi abazoyenza manje ngaphandle kwale micimbi kade siyibala uma kuthiwa sebedla inkomo zakaSimamani. uSimamani ufuna umkakhe manje bayeze ekhaya emphefumulo bazobikela la madoda amadala afa empini enganakiwe namakhosikazi afa kudala emandulo okuyilona thongo lokuqala isiqonga sesibongo. Also makuvuma bona yonke into eseniyenza manje iyezwakala sizonicela ngoba aningakakhishwa uNkulunkulu manje sidla inkomo zabantu bafuna umkakho abahlangene phela into esiyenzayo siyacela uNkulunkulu usicelela ithimba ukhokho oyinzala abantu abesekhipha abantu abazongamelela umcimbi abahla abalungile hayi ukuthi kuze abantu ababathakathi ngoba abakaqedwe ukulungiswa. Uthi uShembe indoda yayithi baba ngizobe nginomcimbi ekhaya wonke umuntu usho njalo ngiyacela ubameme baba bonke amadlela ndawo ungabameme ababathakatha ngithi sisho njalo madoda. Uthi uShembe akafuna umuntu omthakathi ubaba wangena umthakathi umkhulu wangena umthakathi ukhokho wangena umthakathi uyise kakhokho wayumthakathi ubuza uthi uShembe sizoqhamuka phi isibusiso ngoba phela ukhokho unoyise kufanele into ekhulunywa la ekhaya ubaba wakho. Lento ifana nokuthi uma ukhuluma ngasenhla kulabo abashisa impepho awukwazi ukujonga ukuthi khokho uyadelela. Ake ngibuze ngiyazi amadoda amaningi lento iyabaphamba. Naku wena uzela indodana inomzukulu wakho ungathanda wena umzukulu wakho uzela indodana wena usenoyise ophila usenoyihlo wena ophilayo abese undodana ufika nesudi abese nakweqe enhleni nobaba wakhe akweqe ayunikeza umkhulu isudi ngaphatheka kanjani? Hawu lo mfana usakwazi ukungiqhweba mfana uthi uzokwenzela ubaba into ehle kanje mfana ngiguqele ukuze ubaba ngincoma ukuthi ngifundisile wena uJombe wena uye kuNkulu wakho uyedelela nomkhulu oyindoda ngempela hayi iphara likamkhulu othi ngashayisa indoda ngempela uthi awu mfana ufundise kanjani lo mfana ngimkhulu eqe wena ezekimi akahloniphi lo mfana ngikhuluma ke ngenhlanzeko. Ingakho ke uShembe mfana wami mntanami mawukhuluma uqala ubizwe uyihlo unyazi lezulu elisho lisifundise lithi mina mangilede ngiqale ngibiza ubaba angibizela umkhulu angibizela ukhokho mayibonga Nkosi nakhona kuba njalo wena mawenza umcimbi noma bekuthiwa wenza umcimbi kakhokho ubikela ubaba baba sesihlanganisile senze isihlangu sikakhokho ngoba nahluleka umenzela sicela ungidlulisele kumkhulu umkhulu angidlulisele kuyena ukhokho. Ukhokho usewothatha yena anikeze uyise ukuthi baba naba abantwana bangikhumbulile bangenzela isihlangu sengicela ukuzobeka isithebe usidlulisele ngoba ngaphambi kuze kuyofika ukhulukhulu wegceke mayibonga Nkosi ukhulukhulu wegceke akhipha isibusiso sehle njalo ngononina yasho njalo enye insizwa senyama yasho njalo enye insizwa esitimeleni ikhuluma ithi hey iminyaka emide kangaka nganikele enkosini inyanga yezulu isibusiso sizovela ngenkosi uthingo lenkosazana uthi sivela kanjani uthi nganikele enkosini inyanga yezulu yazashintsha ibhantshi mase kuvela inkulumo uthi mayiselele ubona yena engathi uyahamba ithi uthingo lenkosazana wena mfana kade isibusiso sakho khokho umkhulu wakho ubaba wakho anike ukuthiwa kaselethe kwena woza siyosifuna ukuthi sibhajwe uthi bahamba befika endlini yangasenhla uthi la eminyango kunesikhundla somuntu obehleli bese kuba umkhulu wakhe kube ukhokho wakhe kube okhulukhulu njalo uthi ayixoxela amadoda inkosi bese ingena uthingo lenkosana ithi hayibo ngoba nganika nje isibusiso ukuthi nike lo mzukulwana wenu siphi uthi abesethi ukhulukhulu Nkosi yamakhosi baguqa bonke uthi uyababona baguqa Nkosi ngasinikeza nangu indodana wadlulisela kwehla njalo yabona nje lapha Nkosi njengoba kunesikhundla lapha isigqike esilapha esikayise kade wathunywa uthi uShembe awukade uthi uyakhala mfana hleze ekhala njalo ethi ngabika enkosini inyanga yezulu asifike isibusiso uthi bese bethi Nkosi nathi siyaxeka lo mfana engasabuki ukuthi isibusiso ufuka umnika yena umntwana uthi bese Inkosi asahambe athathe umkhulu wakhe bahambe na uthi bahambe ithi Inkosi hawu ngiyalizwa iphunga la ngiyalizwa bafica udako utshwala la uyaqethuka la usenza ushawela ihlombo uyadansa la uthi mabe mthethisa umkhulu wakhe athi qububu
athi wena wenzani la isikhathi sidanga siphi isibusiso sasisinikeze lo mfana Nkosi yami sesilahlile wayedakwa utshwala esaphila nasekufeni sadakwa utshwala sibusiso ushiye endleleni yini ngoba konke kuhamba ngononina kwanika yena ngoba uyena oseduze nomnyango uyayibona le ndawo baphambi komnyango le basephambi komnyango madoda thula simamani mawungena nje endlini yangasenhla uthi bese uyaguqa la guqa khona abashumayela kuthiwa yini igama lalo ndawo ngqi mawungena nje ugoba uthi bese uyaguqa la kuhlala khona abashumayela babelethe umthandazo kini endlini ka round sesithumba njeni hayibo ikhothama isekhothameni ingani uyakhothama ungene uthi mawungena bese uyaguqa kuthiwa isekhothameni isemsamo lapha hayi isithumba nje isithumba nje ilamaphisi lawa ayethanda izinja kakhulu athi mase kunethi imvula akagcina sekwakho ifokozi phambi komnyango ngoba inji lokilunguza ukuthi abaqedi ukudla khona bezojikijelela amathambo bayijikijelela lokilunguza khona kwase kubekwa ifokozana kwathi isesithumba nje ngoba izinja zayihlala lapho amadoda ayemaphisi ethanda izinja ingakho isikhathi esiningi amanye amadoda athi mayesefa ayongena ezulwini lezinja ngangikhona mina emzini waka nanga umkhokheli wafu wakhuluma la simamani wafu wakhuluma ngangikhona kukhulunywa leyo nto wathi umshumani Madonsela asiyiphunyele ngamanzi abilayo izinja zayidakhiswa kwabantu kanje zithi siqhwakamela lo phethe isithebe athi uyasiphakamisa siginqike bayithatha inyama babaleka masifika inyanga yezulu itshela umshumani Madonsela siseyabafanyana uthi hayi laba babethandi babekhonza izinja bedle bathi bashishilize isithebe sabo ukhona umfowethu la Mbelu bathi ubani lo ofike naye sengimkhohliwe uyayazi lento uhamba noMbelu ufike naye wayekhona kwenziwa leyo nto lo baba uMadiba ukhona lehlasuthi la ngibonile yayikhona lesikhathi ngoba mina ngisomfanyana yayisithi inkosi hayi babekhonza izinja labe amaphisi babethi mabedla bese bebeke inyama yabo mase begqibe beyishikile izinja zikhothe esithebeni mase befa uNkulunkulu abafake ejele lezinja bafike beyizinja hamba batsheleke Madonsela ukuthi abakhipha imbuzi bayihlinze bayibeke lapha emgwaqeni izofika izinja zinaphuze bese nilandela zona zongena ehlathini la zofika khona zikushiya khona umhlanzo bese nifike niguqe nina nibeke ihlahla eduza khona nibamemeze bayongena ekhaya sebengasezona izinja mayibonga Nkosi ukuthi makuzosha makhona umuntu oshada egcekeni kuyaziwa la ekhaya emphefumulo kuthunyelwe laba bayizinhloko kuzocela lawo bantu noma kushoniwe makushoniwe kuyaziwa kusuke phela kuyinto yabo bayazana ukuthi unozibani mhlambe simlandile noma kunjani imbuzi leyo yokuhlamba yokukhumula abantwana kuyaqhutshekwa nayo ukhumula idwedwe zabantwana noma makuwumlobokazi noma umama ekhunyula inzila kuyeziwa kuzobikwa kuthiwa sobe sikhumula inzila kamama sekuyisikhathi sakhe kodwa kuyamiwa wenziwe umcimbi wokumkhuphula lento abathi ukumbuyisa ukukhuphula umuntu uqala kanjalo bese enzelwa ke isidwaba sakhe makuyinkosikazi makuyindoda ke aqale akhushulwe abesenze enikezwe isihlangu eyongena koyisemkhulu awenziwa yonke lento ngoba bakhona abangakhushulwanga bangakhona abangenzelwanga ihlangu ababeyiphatha ngempela ihlangu beyamabutho uzokwenzela nanga umuntu mhlawumbe kwenzela umfana nje owayengaqolise owayenganawo unkosikazi besenzela ihlangu akenzele umuntu ongaganile ihlangu umfana phela lo uzonzela kanjani ihlangu siphathwa umfana yini umfana uphatha leli hawu lezi wathi isiphumburuzi into enjalo ngesintu akasiphathi isihlangu siphathwa indoda ngesikhathi isine lesigcaweni kuthiwa naso-ke mfana wami usuphatha isihlangu usuyindoda ingakho enzela isihlangu mayibonga Nkosi akenzela isidwaba umesisi kwenzela unkosikazi isidwaba umesisi nje akenzela isidwaba akazasibhince nje isidwaba ukuthi usebenza noRamaphosa ungqongqoshe uneyimali ngeke manifuna ukumhlabela inkomo nifuna ukwandisa ukudla lungisana indaba ukuthi alungiselele azogana lapha ekhaya kuzohlatshwa inkomo ke hayi ukuthi ahlatshele inkomo ebe yintombazane wenzelwa imbuzi ingane phela leyo ngiyaxolisa kuloko kodwa siyayifuna indlela ekhaya idlule engozini sicela ukuma labantwana abahle basezulwini uNkulunkulu wasebuhleni siyacela abusise lezo indlebe ezihlakaniphile izwile amen siyacela ukubusela umsebenzi kaNkulunkulu
ngesihlabelelo sekhulu namashumi amane nesikhombisa 147 bashumayeli benkosi bengicela asilekelele lo inhlayisuthi yakanduku kulesi sihlabelelo 147 emva kwaso ngicela nansi ingwevu ubaba cha nangu loseduze wamkhonazi umyeza asicelele ufefe uNkulunkulu umyeni 147 isihlabelelo emva kwaso umshumayeli umyeni uyobe sesicelela ufefe uNkulunkulu inkosi busuguqa abangcwele
zane mate we vatinge zane ene suele feel